bago tanong pagpunan na gimana, kalimutan o, buti at tanong gimana, harus, gimana, ya pasal sa gimana, gula. Kaya tapi kamu na, kaya gimana, nang masa, makapagkal sa giyadabong kabar. Wad na siksa si gumana, kubur. Hindi si kusum do kubur. Kaya afirmative na si Mulbi man na di pagdagan. Si Mulbi mamula na ban ni. Tilian na ada siksa si kubur. Timong sisay kami nula na sekali mabuli na negatif. Man ayat tilian na da siksa si kubur. Kati surol pinirman ni manari. Pagdero ayat yang ka kitilid katilid na magturong malisa. Makapagad na sigupagaling na tilid na 35 minutes. Naso ikadwa tilid na 30 minutes. Naso ikadwa tilid na 20 minutes. Dito sa conclusive. Kumani mapasag, kumani tilid na cross examination. Kaya yung karoto na 10 minutes. Dapat na so pakaisa na related mo si Kotape. Na si conclusion na dito na baro pakaisa. Sa mga audience, nakab na nila na makaisisiran. Pero kato mga audience, apagay siya, sige Sheikh Aminullah, natalumang po audience, apagay siya, sige Mulbi Albani. Na isa po apagay siya, kisa usa kata mga audience. Na dapat na related sa Kotape, kaya kapag ano, wari, kama ko na pa. Dapat na related po si Kotape, apagay sa audience. Na mapasad, ambisiya sa audience na simbagon mo kaya kay niya na malagi mo niya suwaton sa inisbagon naman na sumibag ang takadabas pat nakabunari ito ako di makapag mabal sa audience ay pinakamapo napag-usap na surukaraman ng Allah ginasukuran agila ni Pasudano pagdanan ng mga Muslim nanliw ko Quran masasabi ko sa mga Muslim agyo pa kayo mo mausap makausap sa tao, dapat approve aliw ko Quran, dataro pa mga hadith, akasap approve ang mga si ko Quran. Di ka pa kayo, so kapanalawan na, kasan sa salawadan yan, supliyan, si kumasa oras yan, pamiyag itirap na kaya palis pa yan, na kalibutan sa oras yan sa, suninalawan na sa 15 minutes. Dapat na, pero umutawakan na so dapat na supplier taon na ada mapagili niya na reference yan na kitab. Na uda na PDF mo yan hindi na Xerox copy. Sigupitsu kitab. Pinirmahan niya itong bata. Kaya ko naman pero ang pagkakilid nagipagaliak na simula na Albani. Bismillah. Ay kapag kaya pakatangan-tanong to. So siya pagkakilid. Ayatapi ko. Na ad na siksa ko kubo ko mga kafir abuso ay wala na para makatala mo mawala na hindi na pinirma na niya namyapiran ni Mabot niya nakati pinirma niya okay sabi niya hindi pa sagot wala sa gol ito malatabusan ito na pinirma na ito di dia tanong to okay clarification ulit muna na sunod makikita nyo na daw sa PPR, kung ganito mo siya, kakilin mo yan. Wala sa nga mga lagugan. Ang tanong, amin. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وبعد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما Pagkadayon na salam na kaskano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uli kong Allah subhanahu wa ta'ala ayaw pagkagay siya hadap tanu. Nagiyang ko ito ako na ato kami tanu si ko benar. Uhay, ato kawin si ko benar
Al-Giri bago ba doon yung aksangan o alim, makikisa bayan sa tarot mo, tatapin rin kung wala din na ipamutula. Ayaw tabing kaliman ko, nagiging makapatas na siksa kubo. Ayaw tidak pagnyalo yung giging pagkakita ko, ay wakad na siksa si kukuran na kada. Uy. Giri na akya kumapagana, nagbagiging ka dito kayo na naman, ano na katawad ano? Uy. Nabunso ko pa na tingnan ako pa na kanya inumyan lagi ito kaya kawas ko at lataw ako na yakad mo si Sheikh saan sa Pilipinas kumala so anas ka din lumiko sakit kawan na nagiging sa ko kasukada lang si mga ulama ano yakad mo sila yun ang nagawang mo yung kabubay ako si Pagwan ako po yun magya mungkin ang siya kasi ko ba Kita di malam itu api-api punya badai ko apa na ini Allah Subhanahu wa taala. Dia tentu atas kepada dia di kepada apa itu Yang kena kasih saksi kepada kabar itu Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Dia قال الإمام النووي مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. Kita Imam Nawawi yang kira dia adalah Imam lalu sanai kepada mazhab Syafi'i. Setinggian katakan siksa si kubur nagira di mazhab Ahlus Sunnah. Bersabarina Ahlus Sunnah nagira ayat itu ada surah Khawarij atau surah Mu'tazilah. Wah. Kemudian Mirqatul Mafatih. Ayat itu Imam Nawawi rahmatullah alaihi namanya ada tiga nama dari siku kitab sunnah. Apa nama kitab? Ini kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada nirun pada nirun ang nagingnya at-tafsirul kabir. Dapat ayat pun ang nagingnya at-tafsirul tabari. Lagi so at-tafsirul tabari lagi yang una aku malah mana kiri surat sibo atau di bawah tafsir. Siapa yang punya kiri atas tafsirul kabir mafatihul ghaib. Raki Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kuat. Ilo sibuk pun. Kan dia pagi-pagi na indah usah di Syekh. Amaka dia lagi kat apa gini yang sedih asih yang mayang kira. Kuat. Yang mayang kira. Ada pula kasih saya kubur. Ubay dari. Nah si Imam Nawawi si Fakhruddin Ar-Razi hari ini dia berkata Allah Subhanahu wa taala wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinah maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yaraduna ila 'adabin 'adhim. Ila Allah Subhanahu wa taala kama munafiqin si Madinah. Nabi Allah Subhanahu wa taala sanu'adhibuhum marratayn. Siksa Nabi yang utama munafik sa Madinah sama kedua siksa Nabi sa kedua. Kaya siya mga ulama ano lagi yung mutak siksa sama kedua. Ano sila siksa sama kedua. Na si Imam Fakhruddin Ar-Razi na pito kafiro ay nalinis niya tigil. Kala Ibn Abbas radiyallahu anhuma ay pero Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma ay kita kapanan niya kasiksaan yang itu semua apa yang kita dunia, ikadua kasiksaan yang kita selalu menamuri. Ikadua hati berketika yang itu Imam Suti, asinnya kita si Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kuat. Kami akan selalu menatikin, nah yang mutmas Nabi sallallahu alaihi wasallam sisa sudah masjid. فقال اخرج يا فلان فإنك منافق. Hei fulan unaniwa kamu munafika. Hei fulan unaniwa kamu munafika. فأخرج من المسجد ناسا وفضحه. Ya kalunya sudah masih lagi mutamala kau sabit kumala kau daunnya apa yang kaya siran. Fahada huwa al-adabul awal. Kita dipanggilnya kasih salah lagi mutamala munafikin. Ya apa yang kaya siran. Kepada niatan kau siran sama munafik siran. Wasani adabul qabr. Ayat kedua siksa ketiga na adabul qabr. Si Imam Mujahid ketinggian yang pula seorang munafik punya teman kafir dan dia mutus suatu riba na kafir bunuh kira atau kafir biyiran. Nah ayat kedua na adabul qabr. Adabul qabr.
Ikatlo, as ikatan, nasimang katada, nabi naging utakap ko sugutiran, nasakit ako ka, naging utakap ko ka, naging utakap mga tiyatiran, wala po kabar. Maana, akin nila, nagtiman, akin may nangyari si, ada po kabar, ada po kabar, ay Sheikh, sanawari mo. Ada po kabar. Ikadua, kata Nabi diperkirakan ada sanadil. Itu tuh ada sanadil. Kami soal ilmu, lepas ada sanadil dari diterima ulama. Apa mana? Itu tuh kalau itu pakai angkuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ada sanadil. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihi. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Upama tidak ada isnad itu semua itu fungsi hukuman antara ayat ulil hadis. Na wali sana turun Yesu atin kita sana kabaria. Wah. Na kayo kaya kita dan maulama ada sana ka di kampung semua manusia. Jadi ini mesti Imam At-Tabari rahimahullah alaihi bila hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Mutanna qala hadatsana ibn Muhabbar قال حدثنا شعبة عن قتادة سنعذبهم مرتين قال عذاب في الدنيا وعذاب القبر. Gir ila kalau kesanadian aslinya tidak sih Qatadah. Wah, Qatadah nama ini tabi'in yang guru-gurunya suatu yang itu Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri rahmatullah radhiyallahu anhu. Nanti kita sanu'adzibuhum marratain. Siksa Nabi subhanahu munafik sama dua. Nanti kita Qala adaban fi dunia, kalau ada kasiksaan, kasih dunia, ikan dua nak kasiksaan saat aluman amuri. Wah. Tafsir Al-Quran al-Azim itu Ibnu Katsir rahmatullah alaihi. Nah, ilmu ini apa? Lagi buka hadis, kami yang selalu kata Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kita apa kan yosi kuma munafik kita wal adab tsani adab qabr. Ayat ikat dua kasih sana adab qabr. Al-Jami' li ahkam al-Quran Yesus kitab Imam Qurtubi yang makalainya para mufassirin. Wah. Ayat ini yang para kata adab fi dunya wa adab qabr. Kasihsan sejarah dunia sebab tidak kasihsan, ikat dulu nak kasihsan si usul kubur. Tafsirul Khazin. Nah ini yang saya beri. Istilahkan mufassirun fi al-adab al-awwal ma'a ittifaqihim ala al-adab al-thani. Sebab ini semua ulama namanya khilaf silam. Si bukan dia kasihsan, si bukan dia beri. Ubid dasiu kai namanya ittifaq silan mia umum silan. Saya mana ikan dua kasihsan silan. Ruhul Ma'ani kami ada tafsir. Ruhul Ma'ani gila jalan ulama Syafi'iyah. Wah. Nah ini lagi kapan? Mal adab, tapi waqtani adabul qabr. Waqtani adabul qabr. Al-Khatib Al-Syarbini tafsir budaya. Ila fahada huwa al-adab al-awwal yaqulu fi susulan al-adab al-adab wa thani adab al-qabr. Jadi kita dua adab al-qabr. Ikan tafsir al-Qasimi. Tinggilah ini yang orang-orang pada dia rasa kasihsan. Summa adabun fil kubur dan juga kasih si bukan munafik di kubur. Jika kita tafsir di ayat sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Siksa lagi sama dua. Kalau dia lagi benar-benar ikan dua nak ittifaq ulama lagi itu kasih si kubur. Thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Oh yang dia nanti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia mesti si ulama kasih mana itu sebuah siksa seperti itu haluan Allah. Tafsirul Qasimi. Tafsir. Aisyah tafsir disebut Abu Bakar Al-Jazairi rahmatullah alaihi. Jadi al-ula qad takunu fadihatuhum bainal muslimin. Jadi pada siksa orang munafik, jadi yang mutaqabbal qadiran di masjid orang muslim. Jika dua ada qabr.
kasiksaan si kubur. Tafsirul Jalalain, yun ang nusari ni Syekh Abu Jibril. Ada ko ayaw na tindig. Ayaw na tindig Imam Sayyidi. Kaya tafsirul Jalalain daw na kasiksaan si kubur. Kung inalaga kung mamudo, di ko tatuloy mo na siya kung ang katiga. Wakano na ini na pwede na tumatay. Di mo rin sa misyon barat na. بالفضيحة قد نغسيسان نجيب تقبل ولديما أو القبر ونجيب تقبل نغسيس الدنيا وعلى بالقبر أيضا نغسيسان نجيب تقبل لا قبل نغسيسان سياسي القبور مراح النبي بعذاب الدنيا بجميع أقسامه قد نغسيسان السلام ونبي سسونا كما كما بلس الدنيا kedua wa'adab al-qabr ayat kedua masih sana adab al-qabr terlebih mau juga nama ya ada dalam tafsir Ruhul Bayan fi tafsir al-Quran terkait Imam Al-Khalwati Al-Rasmi bahwa ini lagi tanya satu ini juga nasana si al-qabri why ila huwa al-adab al-awwal begitu sebagai kasiksaan wal adabul tsani adabul qabr yang kedua kasiksaan adabul qabr impossible pun mengaku ini maha mufassir kami dah kepada Tuhan ini ada kasiksaan si kubur tafsirul Samarqandi why وقال الكلبي أول العذابين أنهم أخرجوا من حديث أنه صلى الله عليه وسلم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر إذا هو kasiksaan negeri kota kasiksaan si kubur. Ini tafsir. Tafsirul Muyassar. Ayat mengenai aturan di mana kasiksaan negeri kota kita. Maka adabul fadihah di dunia. Yang kita kafir wa umma munafiqin adiran di dunia. Maka asrarihim wa haqi asrarihim. Yang kota apa terima? Nah kapke to bawi kapke burung kapke bungkara si ko mga sekreto na ni mga munafiqin na mga sekreto na nila watabat. Ikatlo wala musakaran hubud wa ma fil qabr. Dia ko ako na kapke kaksisa kira sa mo kapke dayran na usi wato ko na ka. Kasiksa si kubur. Ikatlo ayat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala sa surah Ibrahim يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ما نفعه سبحانه وتعالى فقدرانيا سميا مرتيا سقدروا فقدرنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة سألنا وسيسا الدنيا أو سألتين بنا أنو أن أموري يسير ما علماء وقفنا قدروا فقدرنا suatu ini pakatkan Allah Subhanahu wa taala kepada apa ini benar. Siksa si kubur, ketiga si mukmin, si ulama. Adi itu suka siksa si kubur. Mereka bagi sesanya umat pula mereka. Adi kuberka, anda ini bingga, antu na yang mangga. Nah sahaja yang kau bantu ini na mukmin, ini kita manusia, kita mukmin. Dia bukan mukmin dan dulu kita barat ya. Udah bisa si Allah Subhanahu wa taala. Nah maka kudu lagi orang mana di sini di para-para. Ana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ustadz ini ada Syekh Amir al-Ibn وإذا dia tertawa dan saya bertahu. Ibu sahabat ya Rasulullah. Anda mana dia bilang kami kapal Islam kami malaikat. Aku lagi nama awit sir satu ini wa fi yadihi matahir ada tinggi nak mana betul ulil anak dua anak bapak hanya kalah si mantu ini jadi mainan apa kisah kami dan kami kemana di kami mana wah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kami kira bagi tak ayat Allah Subhanahu wa taala pakatlah manusia sampai pakatlah dia قال أتقلب في الحياة الدنيا إذا أتوا ملكت في القبر ما لم ينقضها كسويون ما بيتا إلى يرغانو أما أقايسن سانيان ناكي وسنونكا أني كوريو أنتوني أغرانيو أو أنتوني أتاي نبيو نبيو أنا أغسنور سيران قال أتقلب في الحياة الدنيا إذا أتوا ملكت في القبر dia berkata dia berkata tadi mengajar tinggi malaikat isi kuburan faqala lahu
teori na tu man rabbuka bi tuhanka faqala rabbi Allah wa bika mu'min ayatu Rasulullah subhanahu wa ta'ala faqala lahu nabiyyuka teori pagisina aku dia agama tidak agama na Islam faqala lahu man nabiyyuka adai nabiga kira ayat nabi nasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir Ibnu Katsir wala adabul qabr maana kita suasisa siku kubur agen ko kapala kaptela agen ko kapagisi ni kama kapagisi si kumope agen tama na pakaisi tafsirul jalalain mereka tidak pagi-pagi ay fala yatazalzalun anha fala هي كلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر معنى أتينا كلمة التوحيد تكفي kita tidak melakukan bagian untuk kesembilan yang itu atau ini kan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala asiku poni pagi sekira tiga sang kemudian Bapak lama yas'aluhum al-malakat an rabbihim wa dinihim wa nabiyihim ويجيبون بالصواب فمسكوت سياسة أتون دي بنا بطل يقول لي ميزان ما أورسنا أبو كيو نميل أورسنا أنا أقول وهي أنا بقول تشاهد سلاس أنا ما تكلم بتكلم أنا بقول لك شيء من اللي أسمعه براء لبيد وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر يقول apa semua kita dikasih kubur. Ya kalau dia waktu kubur nak sampai sih. Kalau dia apa isi untuk kubur. Kuburnya tinggi lah. Kita tinggi itu hati kita beribadah. Allahumma salli ala Muhammad. Hati kita amalina sadar masih saksi kubur. Ada tinggi mana awliya ashabullah. Ini mungkin esoknya ada isi kubur tapi mana mobil. Dia ada sibu dunia ada kita ashabullah. Amal dia pagi selalu ada yang ada kita tafsir itu kan. Anda mau punya apa tafsir? Kita pakai ashabullah. Ini sebenarnya. عن yang begini juga. Jangan mudah beredar. Ini beredar tafsir. Tafsir Samarqandi. وفي الآخرة سيسأل من الموري يعني في القبر الشيطي سلطة قبور أو أسمى سنالوك في البلاد التفسير القرطبي نقل التفسير هو أسئلة في الآية سواد من الإمام لا بقى من هذا قال المراد من حياة الدنيا المسألة في القبور يوم تتقين أبقى تتقين حياة الدنيا تتقين هذه سيسا الدنيا تتقين لا في القبور كيف يسمى قبور ومن الآخرة المساءلة في يوم القيامة ما لا يكون جودا يعمل سيرة وليكنا تريد ما بدأ التفسير ما أقول لك كنا مين لنا نقول ما بينا كمان نقول سيرة التفسير الكبير مقام الغيب جاء نفسي الإمام فخر الدين الرازي الإمام فخر الدين الرازي نجينا إسيني وقال كريم بلد النصح مذهب الشافعي ujung keribet nah input sekali input sekali saja bukan tulen itu nama mujaddid amana mujaddid lagi uman ala hadith mafhum ini dalam menjadi dari syekh Muhammad Bismillah juga kayak beliau wilayah dia tuan boleh suara kata itu kata tanjil dia mafhum juga hadith uman malam musrabuna berbiri Allah Subhanahu wa taala mujaddid mana dia ke mana
Keeksperian dia tak akan main dia pemaparan semangat tahu dan dia bersambutan kita telah menjadi. Ini nak begini tapi kan mengenai ini nama berjalan. Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi, qala hina yuqalu lahu fil qabri man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka fayaqulu rabbi Allah. فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. Jika nanti dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kemudian silakan kau memarah dia, bukanlah sahabat itu apakah kamu bagaimana di kebarang-barang. Fil hayat di dunia, sedikit kau yang dunia, atau fil akhirat kita berada murid. Ina yuqalu lahu fil qabr. Amrika faktur mana ibadi sersananya sisa kubur. Anda itu mereka, anda tu ni agama lagu anda ini meninggal. Fayaqul Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad. Nah sebagian ayat dua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat agama kepada Islam. Nah ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhul Maani. Ruhul Maani fi tafsir Al-Quran. Bagi Imam Al-Alusi rahmatullah alaihi Syafi'i ya. Syafi'i. Kau ingat mana kata berkulit? Dia apa kami di mana apa guys? Itu dia berkata apa sendiri. Itu dari Asia. Dia beli para manusia yang tulis lagi. Ruhul Maani. أي بعد الموت وذلك في القبر هو الأول منزل من منازل الآخرة. Yang mengatakan kepada akhir lagi yang mengatakan dari amal baik. Nah, saya ingin sealuan namuri, nah kita malu berdua apa lupa dengan ada kesaluan namuri, kasih kubur. Kita malu lupa dengan tinggi, andor juga, nah lepas aluan namuri semua kubur. Yus lupa dengan Nabi Syekh, Nabi Nabi Samikan, dia buta Nabi Sbexi. Ini ada dia apa tapi kok lagi ada apa ya? Kalau tiga itu nanya sih itu ada Albania Iranian. Ma'ishatan danka. Man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Surah Taha. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini sudah dengar fa inna lahu ma'ishatan danka. Nama kata begini lagi yang kita masih dikawal dia. Anu ni masih dikawal dia. Saat tafsir At-Tabari. Kami akan menelaya anda sangat dia. Makanya aku dah sampai bagi itu. Depan kalau dia yang mau tafsir. Dia itu buruk. Kalau yudayyib alaihi rabbuhu hatta takhtalifu ad'uhu. Ayat itu ini kitab. Dia buat ini tafsirnya sama. Masih minta kau yang punya dah, itu suka pada dong. Otak mana suka kita tadi kemudian suatu itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Imam Tabari rahmatullah alaihi, yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifu ad'uhu. Sipit sekalian, mana lupin sekali berkubur. Sama sama kasus semua busukian. تفسير الكبير التفسير الكبير مفاتيح الغيب الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أسود بن عبد العزى المخزومي والمراد ضد القبر. Jadi ini kalau nanti misalnya sahabat itu tak hilang yang bukan mengarangnya, hari lagi esok kabur di tahun kubur. Soalnya dia pun, nah sekarang 10 minutes. Mungkin awal sahabat sekali ke barat lagi di kumbasa. Nah sekarang nak bahaya babu kena jadi tafsir lagi esok. Hadis, nak perpuluhan ada dari dalam. Ini so, dari dari Syekh. Nak bahaya buat kamu Quran. Kami ada betul. Mana masuk tafsir, mana masuk hadis, so ijma, so ya sama boleh belajar. Imam Terakhir pun sampai kita belajar dengan bakal ini dulu dapat Quran dulu. Wah, apa yang terawi tahu? Siapa yang lupa dari masa kita? Ini negara lagi bukan tuan datang presiden datang di negara itu. Bisa dibawa pada itu. Salah apa yang tujuh kami, salah yang tujuh kami. Kalau lain lagi memang hadis. Jadi memang ada sembilan
bagian kitab Ahwalul Umur wa Ahwalu Ahliya ila Nusyur. Yesu biak mana biak ada dalam makumulasi kubur, na kubudan umama tahun, taman sahabat kita sedunia. Ayat sumulat sini nasi al-Hafidh Abi Faraj Ibn Rajab al-Hambali. Hafidh tanya ada sedang ayat mata na Hafidh Abi Hambali sabulan. Sisa mga hadithina ayat betul sa Hafidh na miyaka mures sama miyaka mures sama ito sundibu hadith matnan wa sanadan. Kemudian masuk kapitan Abu Sufyan bin Abi Quraisy yang siagi. Nah, ini yang sudah kita hadis asal kubur. Ikan dua nasi Imam Baihaqi. Itu tanah namanya sumber dua terus riwayat amma kapan nasi kasih kubur. Nasi Imam Baihaqi al-Hafiz sekalian anak kita bin As-Sunan al-Kubra, Nasyafi sekalian. Wah. Syarh Sudur Ragi Imam Abdul Rahman As-Suyuti Hafidh gitu atau launa hafidh min mu'alam hadith. Wah, jadi pasti kami lagi kurang boleh juga. Kira-kira 6 minutes. Dia pasti lagi ingat ini nama hadith bagi kata sini. Wah. Dia pasti panggil ubida adnan kuin saya kepada pihak tersebut. Tidak Syekh au pamalas siksan Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu si kuantum di mana apa pada dia sebut ada para tadi masuk bangkit nah yang itu turun di mulut Allah. Saya bagi seorang yang terwala muda. Dia terwala. Umpama ini dia beri Allah Subhanahu wa taala ada pemasukan di mana bangkit dia bersama kaum. Woi. Ya umpama bila dia beri Allah Subhanahu wa taala ayat itu turun di mulut Allah Subhanahu wa taala. Antu disebut dulu. Umpama asal memang pekerjaan. Apa memang ulama bagi nak ilmu ya. Nanti kita bagi sesuatu. Okey. Nah itu sumber mau ulama sa Pilipinas. Na naung sila mga apel-apel di masa kita pakatero. Antu ni mana katero? Mana? Adi ni mga al-Hafidh. Dia nak mengatakan al-Hafidh. Si Imam Bukhari, si Imam Muslim. Supaya imam, ayam itu tu yang kafir bagi ayat at-Tirmidzi. Na ada kasih sa kubur. Na umpama ada kasih sa kubur. Na harus sekse. Na di mo Allah Subhanahu wa taala. Na sa tao, atulong niya di mo Allah Subhanahu wa taala. Na ibu ko ba Allah Subhanahu wa taala kafir. Masyaallah. Ya pasal. Dan wanita itu terorang apa? Lawa itu. Upama gigi. Nah, apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Sebenarnya sisirang anak tayo WhatsApp. Makan aku jawab. Sibit. Gila ni dito tawanan. Mana semua sahabat, 20 bisa sahabat. Kami akan tindakan kita mga riwayat kaya hindi kita nakasiksa sa kubur. Kami nakasiksa sa kubur dahil ito kung dito to di sila di mo to sila. Mana mga kafir ng mga sahabat, mga kafir ng mga imam. Na ayamana, nakadira. Pag-isa ka na, ay pinigil ka na, hindi mo kapiyaran niya ng mga hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay, hindi ko na kami sa Nabi. Pag yan, pinigil na kasi sa kubur. Ngayon, mas ito dinabukot na nabang na nabili ko. Ano ito sa kuwan? Na nanoka. Prinila ko niyo ang ikinaso, pero na COVID sa emosyon na ginagawa niya. Akis na sa tanda, hindi na ni magulula. Kuwan. Pakai niya yang terang ya, niya yang terang ya. Nendo kau, kalau dia kau aneh gini si waktu ini pak, nada kasih saksi kubur. Namanya banyak akan soalnya kasih saksi kubur. Tapi Imam Nawawi, Imam Syafi'i, nanti dia gini pun, dah harus sunnah wal jamaah. Dah sudah gini kan, insya Allah pada dia untuk mga Khawarij, mga Mu'tazilah, antara ini bersejarah untuk apa? Tinggal begini. Nasi mamu sendiri apa dah? Masa lalu nanti dia berkumpul lagi asli. Berarti dalam sudut kiri aku pakai perayaan. Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Rail Islam. Bilang sila boleh. Yang ini kok lagi kaya. Mau nama ini dia orang dari asli. Kau ini pilih grup kau bisa kasih benar makasih. Amamu kasih. Kalau naik mana makasih dia. Ini punya Allah Subhanahu wa taala sadi. Kau tu sampai saya pilih dia. Nama kasih saya. Wah. Silan
sila na magari. So kung ano sa pataw yan ng siya ko. Iman ko na sa tapos sa dulo sila na magari, kaya dito sila. Uway. Tatawa na naman ko. Niyakit dito sila. Sinsa na ba nila iman ko na ito na baksa na pag nila dito dito lang. Iman ko na mas mapes ko ang buto. Kaya ko na di ka nagkapi. Mana asiran na kemisinan sa atin na doon sa lima ng motor magaling. Naging mga ulama sa Pilipinas na kaya po masuk ka turu ko kaya baru na di rumah ni. Uwi mo pa kasi sila to yo at kami na kaya sa Manila. Hindi ka nunda pa ako sa kanya si sa Manila na bersama kita gusto sa berarti ba makadira hanggang sa makalo. Sama ko na Pilipinas ako. Dito ako. Karena kita kaya ko pala kaya ka inshallah tapi ada mau masuk masyarakat dan ini kami akan berkomunikasi. Ada tulisan. Sudah yang ada orang di New kita lupa waktu mulai siapa pada Muhammad di sana pun. Terima Bapak harus kemudian. Yang mau bantu juga. Terus mau pada ini ganti. Harus tuh. Tuh pada anak yang berbunyi. Nasi pun harus saya kira waktu ini juga. مسند أحمد يوم موسى حديث مسند أحمد إمام أحمد لا يقبل إمام مورد ثانيا إمام الشافعي نفس إمام الشافعي إمام مالك نفس إمام مالك مورد إمام أبو حنيفة نفس إمام أبو حنيفة نموت مورد ثانيا جعفر الصادق أبو النبي صلى الله عليه وسلم Merasa nak ambil itu kurang. Kalau kalau ini kita bukan kita berisikan. Dia punya maka bermasalah punya. Nah ini mana kan bisa? Ini lagu bisa. Ay, mga kaibigan, mga isisip kami. Ano yan? Terus examination of 10 minutes. Timer. 10 minutes. Nana, aduh, ini. Yang aku belum. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita bagaimana ya pagalitan amul din. Dia po di punayaw si Saging kami kasun o 35 minutos. Ikaw puro baka sa daring akatu wallah. Adibu Allah Ta'ala at adabul qabr siksa di dalam akuah ada namanya. Dan namanya. Why? Ayah dulu ya saya kira dia kata 30 Agustus kami kata 30. Dia pergi tirap kan? Pergi tirap. Pergi tirap. Benar apa sadar? Pergi tirap kan? Nama ada sana di tirap ni. Siru dalam suka patakaran. Ino ka pergi tirap dia masuk maksa melawan aku. Pergi tirap, nak pernah makan. Ay daw mga turun na ay tirap. Jangan mana kita berturun na, pergi ko pa na. Nakapasada. Ari mo dito. Nakapasada. Moderator, kapatiro ako. Ana lauda para natiro. Katawan lang ako, kapatiro ako. Sabi mo iwan. Ira pa sila. Ano mo mo gira pa pala? Cross examination na yun, babae ko. Kaya din sa balik. Kung na mo duwa nila. Ayaw mo pitero na ron. Eh, kumadega na ba kumpad? Kumadega. Dito na sa'yo, nato na ko nagkakipiro ka. Yan na mo din. Ay ka na ba moderator na sinurodi, nakakumadega ka na ba moderator? Na naman na dili ya ketro imulbi albani kunya matero pula uli pa kami nus na dahil ni jarapi. Kami puisi na ko yan ako mo daw. Kaya na matakan. At kami tigagan. Si pagi pa sinagi na nabasa. Pagkabiniman, mula ng alban.
na pinipitira din ka sa pinipitira pero Hindi na hindi po na mapapagitira. Okay, no. Ikaw sa ano mga sagot? Nasaan mo na sila? Wala sa mga Bismillahirrahmanirrahim. Gitu to kabasa ko. Asi sabi kaya may katalupulong ang 5 minutos. Kaya pamagusin niya. Na din ang yan niya alwi ayat wallah. At di Allah Ta'ala amarayat na adabul qabr. Latanungin niyo kaayang pasulan kami. Sisabihin ka ay binti ka kapiyang dolan. Na ayaw pinakamampu ang pasulan na kadang wallah aparaman wallah Quran. Owan. Ayaw pa isi saya. Pagkaya. Nana ayaw kadakal agya anuy. O siksa si Quran. Adab. Hindi adab. Naknawaan akadakal agya anuy niya Quran. Kami ang katalugatos agunumari wa Allah Ta'ala su'adab Quran. Ya katalugatos agunumari wa Allah Ta'ala su'adab si Quran. Na ibu'y pag-isya ka. Why? Na inu'an na ni Amirun at ibu Allah Ta'ala asalih maraya. Inamin mo Allah Ta'ala ku Quran. At diyan, at na adabul qabr ang kakada. Bagaimana? Oh, akan sumakay siya rin. Hindi inamin mo Allah Ta'ala ku Quran at diyan adabul qabr. Ang nabaalala, akala kan akiali mo Allah Ta'ala ku siksa ku Quran. Ang yakatalugatos abun mali Allah Ta'ala ku Quran. Na andil pintu Allah Ta'ala at diyan. Si Quran na adabul qabr, hindi na adabul kubur. Bagaimana? Ya bunuh-bunuh dalam segi tafsir. Jika tafsir ada fungsinya nama hadis. Dia ada apa itu? Ya karaya supervisor. Karaya supervisor. Itu adna mi ali Quran. Adabul qabr anta kada. Ginam. Sebutkan na yang takat. Itu sebutkan. Ya karaya supervisor. Cross examination na ya. Ayat divisyon ka. Ino mi ali na Quran anta kada. Lagi na cross examination ya. Gina, maaf Basa mo. So, susulang na di ka makagbaab sa lawada. Susulang na di ka sa lawada. Ya suat kaun sada nagatarima ka. Ano din naman? Di ka pa sa lawada. Sa lawada nakasaluhan. Susulang na di ka sa lawada. Ito sa ulit sa ulo, ano pasuntan mo? Hindi ka kao. Ay, basag, sabi ko na ito. Ay, pasad, nadi ka pakagbaab sa lawada sa subagong pagdiga. Gito mo. Ay, pasad. Lalo malo cross examination na ya. Ayah cross examination. Ayah musim ko binana di mo sa kaisi. Berarti ka sa ruman ba ko? Berarti ka sa ruman? Ya suat kaun sada nagatarima ka. Sa surat, sa surat sa cross examination na kawan. Ano ba naman? Di, kailan ba kaka? Kaka, ayaw pa sa dyan, surol sa. Berarti. Tanda mo nung di sa lawan mo. Press. Ano na yung kami, Mari? Ito yung sinaya ko na rin, papakakita mo, nagkakampunan nila, mga dapat dito. Ako na yung niya kami na dito, kaya hindi ko kayo. Kaya nyo, kasi ang timuro, kasi ang mga timuro kita. Hindi ko ba na? Ako na yung palitin!
Kalma ka. Ako lang din ba? Ganyan mo yung kami ako. Hindi ka makasag. Hindi ka lang makakapa sa pamilya. Sumiyo siya na, wala yung ispira siya kapsa mo ka, tumamad ba ka ni? Buhay. Ako lang sa mga iwan. Ang maginit na, Kasi kaya, magbilap. Hindi naman na. Nabasa na. Hindi rin sisunutan na. Pagyaman na pala yan. Usay niya na, magiging na. Ay, pasap tiro na. Pagkalitan mo siya na. Nabasa tayo, hindi ko na nangyayin. Dia pasal. Makakuwatan mo. Ito ba, makakuwatan mo. Kaya hindi lang ka dito. Pwede na meron ka naman, mabili kami isya. Dito na po namin isya. Dito na po. Ato na kiniliw kami. Kung ano rin na cross examination na na. Sebelum nak cakap, sebelum nak cakap, ayah pakai sisir. Oh, kenapa? Jangan pakai sisir. Ayah ini pakai sirap ni Syekh. Oh, nah ini ang so word adabul qabr. Siksa si kubur. Sisiamnya alif akurat udah. Dah gimana Syekh? Alhamdulillah. Ito mangkadan lagi kaya pagarian na si Mufi Al-Ghani ada maaluy sa Quran aging kanan minta tayo. Oh. Da maaluy sa Quran aging adabul qabr min sapan niya katulog gatus abulum maaluy Allah Taala aging siksa si Quran ada namun adabul qabr. Oh. Ilan mo ba isaw pagarian pa din. Nato siya tumara ta sa. Kamu pakai siya nasi sa Quran pagariho na ayat kadakan ad-dua kami itu Quran na 65. Rabbana 65 ad-dua kami itu Quran. Na ayat di kami siya terkaiman tu na itu adna mi aliku Quran ad-dua ay Allah na pakalida sa muka mo siksa ko ba? Itu Correcto. Ya la pakai di sama siko. Yang anong pulo ang ialuy kung mga dua ku Quran. Nawala na anong pulo. Na ino adlam niya alwirun ad-dua ay Allah na pakalida sa muka ko siksa ko ba? Jadi pakai siya. Wa. Ilang may share ko. Siguro ko ay harap ko dito. Siguro ko lang daw ba. Terus saya sudah. Ay pakai siya na ada dua siko. Niya anong pulo maaluy sukan dua ku Quran. Niya kadang-kadang na dua. Na ino adlam niya alwirun ay Allah na pakalida sa muka ko siksa ko ba? Da dua amnya anu yang aku di pada siksa siko. Ko na pakalina sa ko siko. Siksa siko kubo. Oh.
Okay. Tadi mo pa sa susunod. Awal na yan. Awal na nga. Cross-examination eh. Awal na sa ako na. Napulipis na lang sumay. Emang yan ako. Di amin. Agay may pagarihan. Nasibuti ang galing. Ada na ano'y ukuran. Agay may ada urkabur. Taman umangan dua ukuran. Kami akan nagdagan. Anong putiman? Ada kami amirun ang berdua. Ya Allah. Napakali na sa mga kusiksa ko ba? Ikat mo pa isi. 3 minutes lagi. 3 minutes. Ate, oh, ate. Pinilo ba siya? 3 minutes. Tinapa ko di. Isa pa lagi mo gulutan. Ayaw magulutan. Ate, Isa. Start ka magulutan. 3 minutes. Ate semua. Ayah pa isa ng pagari ko. Lagi ko kami alwin ka ko video ka. Ayah kami alwin ka ko video ka sa Facebook. Atip ka as mga kafir, anas mga Kristiyan. Na lagi kami sila sakit. Ayah mamu pagipulariran na ada siksa hukuman. Wan. Nakati sa Biblia. Nakatakan na anda siya alwi at di Biblia ada siksa hukuman. Kasi beri pangkuan proof kata yung mga Kristiyan. Ditemukan na ayat tupit umat Kristiyan na ada siksa hukuman. Lagi kami sila natika. Nakatay sumibon, nakatang kaon, wanda miyagri, ayat para tayo mga Kristiyan ada siksa hukuman. Sumirat ka bilang suka siya. Apa yang ada kapag kapag? Iya. Apa kita sih kas bukan apa? Kamu ada bebesi ya sa tinggal teman. Ay pakai sila na Kristiyano Kristiyan. Ditemukan ako video ka. Asa kami, lagi-lagi kami ang gusto mga Kristiyan. Kaso mga Kristiyan, Ay, muna sa. Yan ba sa chapter sa pakai sila. nalakatan siya. Ay, kaya sila napulakat na siya. Ano nga pati galit? Kenapa niya na nakita? Mga Kristiyan. Sisa, so akin ang mga Kristiyan. Samakin nila sa simbahan ko. Ayaw ko nyo yung mga narin. Bakit ko kata si Juan. Samakin nila sa simbahan. Nauli ako makasimbahan. Wala ko di pa hindi na. Sekarang ini bukan mau dibikin sama Papa Ubay kami habis lagi. Kenapa kawan? Mungkin karena itu dah apa? Baka kulan yung siran sa oras. Apa? Ako na ano. Turki mana? Turki Filipino. Kata kawan, basta ko natin na oras ka, isa na nagdadali na kami ito. Hindi na. Ay, mga Kristiyan, sa mga suras kami gusto. Mabilis na. Uy, saan mo na ba? Maganda kami ka ba? Naman, hindi ba nakakapahilong po yan? Ay, sana ako na. Hindi naman hindi ako nakakagod sa kanaya, mamagpuli ako na. Ay, sa mga nagsiya ko din. Uway. Tabanan siya. Ang hindi ko naman. Ang hindi ko na tingin ko sa ng pamanak ko. Ay, sa mga. Bukat na rin. Ayah pakai sisir. Ayah pakai sisir. Ayah udah tidur. Ayah udah tidur kan. Lagi silang sa tidur cuma Kristian ada pasti saksi. Kata sesungguhnya. Ini imam asyarnya kisah imam asyarnya. Siaru alamin nubala. Siaru alamin nubala. Kami pilih nubala tak pakai siapa. Insya Allah din naman lang mga pagawin ko. So, Imam Syafi'i rahmatullah alaihi nanya kisah kita. Rawa Syafi'i yawman hadithan. Faqultu ata'khudhu bihi. Faqala رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زيارة حتى إذا سمعت عن رسول الله أبدا Sama niya, may naman suras. Di yan sa Kristiyan sa pagpaparay siya.
Kaya pito ka naman, palakat na kasaya. Dahil saya usisi, dito mo manisipot ka. Ay, pag isa lang nag-ielok sa akin. Saya, ang tama na. Ako man ang punak na dili sumibol. Kasi kaya pito ka na, atino mga Kristiyan. Ada, siksa ko ba? Kasi kaya pito kayo kung kita bilan. Narito ko mga kasama. Kita mo mga Kristiyan, ang tulog-tulog. Kita mo sila na ako. Tatay man yung suras, ako man ako tiro lang. Dapat mapasalan niya, ang niya kaya yung suras. Kaya karera, so pa kayo siya, mulbi. Nainalap man yung kita suras sa kapal. Siya na kita ka. Si saya, ang takada. Ayarin ko yun, kasi kita mo mga Kristiyan. Kasi may mga Kristiyan eh. Kailangan siya ako okay pa ron, na nakakapit kayo yung minire. Sirutang ko ako kami. Sirutang ko ko. Dia ko di ba tinestaban niya na, pero di ko pwede po sa mga dito. Na pwede mga di ko. Kung nasa uso dia tuloy lang dia mga kaya. Bakoy, masabi na, banti ang sir man surul. Surul sa. Sirutang ko ako. Pero na kanu ko. Uga pura ka na nabi na ano kasi ada na kaya ni minire ang magaling. Sa kanya mga na. Sama lagi na mga para. Oh. Nama memberikan diri saya kayak tu ini dua kuat. Relax ka, relax ka. Relax ka, di ka di ko. May plan ka. Kami mikirisan yun. Tapos kami iba pag-depende. Ini punya kan pendakwaan tiba dah, apa? Di, dah udah baru. Ada dia satu serius. Dapat na magawa na sa examination na mo. Okay, natatanong din lagi Ito natin apa mo say? Ay mali ko tadi na apa mo siya na tanong mo maginog kasi tanong niya di PD. Kasi sa lang tanong. Mga pagay mo naman, mamagin ko na lang ito, ada mga sagot. Why? Niya kanya tarang nama pasalikin mo na. Dami sa tanong ba? Dami pa sa dami, ano pagawin? Hindi naman ako ito na puno tanong. Inyong ba na, bagay ko na natin siya ba, dito bilang sa lagi kanina. Kaya sa mga. Ini mana ni? Ada Rusia. Why? Nakalagi Mana na. aku? Siya ka pa Hari ini di Turku. Why? Ini sudah Rusia na, mulai itu Rusia. Kita yang mana? Apa Rusia? Mana kamai? Anak-anak, ada yang bisa pengalaman itu. Apa dia? Alam apa yang kita Rusia? Soalnya ini sebenarnya sih. Aku di situ udah semua ya ni. Di mana dia? Wah, ada apa satu Rusia? Apa dia itu Rusia dulu? Wah, bila boleh bawa kata ada orang itu tersebut. Kalau boleh, dia ni apa ini? Oh, ewa pa kayo niya, nasa país, sa kaya kuan, pagkari mo na sibut, biya ka ni. Na ino, sa kami, adi mapaparat niya, o siksa ko ba, hindi mo kaya mapagari na si Sultan sa Facebook. Niya nga kakapir kami. Jadi pakai serap. Ayah kasih dulu ke sana. Ini waktu itu terus Kumpahay sir. Sa isip mo yung ada karapatan niya kasi. Oh, Bismillah. Salawatan na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Mga Hello. Mga pagali ko, yun na dibat ya. Dibat ya, delog. Naso dibat na normal lagi ako na di mga tinusugan na. Sama na mga kapanggan, mga pakikasal na dibat eh. Eh di ba namin dibat ya mana? Ay, wala ka na no, di siya di magayo pa. Ya, normal lagi ko mana naman na ano mga kagara sa katero, ito sa nila, di ka lukiran na sa ito, pagkatao ko na pagkakita. Ito, away kami sila. Mama makinig lang, ada nabatan mo sa buno. Ang nabay ni Sultan siya, nabatan mo sa buno. Nalasakan tayo lang. Ito na, sulod na. Kami kay Jeda, kapag yung buso, dirg na po pa na ako. Kung kaya ako na nadun na po na, kumusta kapag yung buso ko ba? Wala kenapa kami kan presari kimono na pasal ada pun dari ka. Ay presari kami ada di sini. Wah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. Mga luksami na mga pagayami, ay punitan si Allah nakasabutan tanusog na. Kita nangaligal kisagin niya kapagitaw tanusig ko niya. Ulit na suwala na migay sa instruction sa litan kapilido. Ayat ini bagi Allah Ta'ala ang instruction. Lagi po nabitan mo Muhammad na minimum sa instruction para kita nung malalag si kukuryan niya na ayaw pangilutan tanong na suparaman mo Allah Ta'ala. Suparaman mo Allah Ta'ala Quran. Mahalong sa mga mga pagayami na ginang ikitab ang isa-isa adan na undo-undo. Ginang ikitab ang isa-isa adan na undo-undo. Why? Salit sa tao at doon niya na niya kung Quran at doon niya ng Islam. Dahil mabuto ang salit sa tao at doon niya. Aso Quran, at na niya kalililun. Alagin niya mabuto kitab na niya ng Islam. Aso Quran, na bebengin Quran, nagda ako na ako doon. Ang tunay katulong Allah Ta'ala sa Quran, atay sa paraman Allah. Benar umay ko, nagda abon, tukatawan ang kitab. Lagi mampu mga kitab punya mga lagi. Lagi po Taurat, kitab po Nabi Musa. Nasadil sa mga tao kung mga kaum Musa at umiyudog po Taurat. Nabiyak ang apas sa mga. Lagi mampu kitab po Nabi Isa. Lagi na si Injil. Nasadil po mga kaum yan at umiyudog sa kitab po Nabi Isa, Injil. Nabiyak at yung Allah Ta'ala nabiyak ang apas yan. Bahkan dia panutul. Si kumasera na ano mo ibabalay lang na kitab. Si kumasang kami na Musa. O kapulutin mga kumyan po Taurat. Balat na may panutulaan na ibabalay lang. Ang ipapalo ang na kitab. Ayaw nila mo kitab nito. Nandito ang gusto mo lagi kaya Taurat. Kung lagi kaya ayaw nila mo na kitab. Alin? Isa-isa kitab kung pulutan nila. Surusu Taurat. Lagi pa mo Injil. Ang kitab kung Nabi Isa alaihi salam. Bamiya panutun sa kitab. Aan na ibabalay lang ang kitab. Ang ipapano operanon kapalaya sa mundo. May sabab na sa Injil ang gusto Taurat na nagyaw naman ang mga kitab sa mga larayan. Marayag sa taman ang marayag. At imarayag na rin yung nagyaw naman ang mga kitab. Napamanayag imarayag na sa kitab mo ang Quran. Kakailangan sa mga balwak ang mga kitab. Isa na ito ang mga kasukuran na disibutan. Kakailangan sa mga palo at mga kitab na hindi mo na mga kitab, naging Taurat, naging Injil. Ada sila mga bilang sa ikulo operanon. Para kasabutan nila, nasukuran niya bilang na kailangan na namin mapagyan malaw po ng mga kitab. Dito ikapag-usapkan mo sa kitab. Naman sa Allah, na inamin niya sa Quran, Alaysa Allahu likafin abda. Yun. Yan ang panalipunan na yan. Si upasod na naman si Kuya Mananya nanda asik sa kuba. Sebab sa ayat pasod namin ang Quran. So Quran na basta adaw maanoy agil po to adoktrin
Mana doktrina paratia. Indonesia ka agenda i'adamul qabr lagi na doktrina ya. Kenapa lagi dua simbo ya? Agenda na simbo, agenda kurawas. Ugin na ayat doktrina agenda i'adamul qabr. Nah ini itu sa doktrin penerima akidah. Nasi sa syariah Islam dan dipakai iba ka ada sa akidah ada aturan Quran. Sadil sa muyang sa akidah. Teologi, doktrin, adaan, pasunanian Quran, khurafat, lagi ikut pada hidup lagi. Ini sebab akhir kumagi sa khurafat, akhirnya asik sa hukuman. Mulai sebab nadan natulian uparaman Allah Ta'ala Quran. Kuat, jika ia siksa hukuman, kuat, na imo mipitin dengan Quran. Amapuro sa taman amapuro. Na kay sabab sa lagi po Allah Ta'ala Allah dada sa kutwayan alaysa Allahu bikafin abda dito po sa Quran upama na Allah na diperhatiyo kong purip niya upama na Allah na diperhatiyo kong purip niya so na perhatiyo italong niya na ibadang pinuluwa sa ituluwa plano po Allah apara yung manangin na Allah na makatiyo na lagi mambu para man Allah aso para man Allah Ta'ala na kenapa kailangan sa itu malu ampun ang mga kita para makatiyukok at nisabak na ilalim mo kahutala sa Quran awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim bitul Quran upama at tiwala na bagian na makatiyukok sa Quran bagian makatiyukok sa Quran rin so Allah na pituluin sa Quran ittabi'u ma unsila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya Unut ini waktu Allah, agi kaya Quran. Dapat anu unut ukul dari gini. Agi ya, jadi biar anda ini apa? Yang apa kalian namun ini ukul dari gini. Ukul dari gini lagi sebut supaya mana yang nak Quran ada kan ukul dari kuma tafsir. Untuk yang kedua, ittabi'u ma unzila ilaikum. Unutkan Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Bahkan unut hati Allah Ta'ala satu ukul dari gini. Yang lain-lain. Manu sa mga pagkakamikin kaya adamul qabr na khurafat aya mana khurafat na pimpegu aparatia kenapa perlu Islam kaya mga karina sa kenapa perlu Islam na doktrin na ada Quran dia katalu na kung sa unung-unung mahalin Allah Ta'ala sa adab siksa Quran na imposible kaya mga namin ako makaad na adamul qabr na alin din Allah Ta'ala sa piya makisisa na pa man naginukaan na adamul qabr sipak na suprat jika ya adabul qabr mga khurafat aya akireman ugin na tanong ini pamela baka akireman nagito ni na kasalan ng mga tabulitan ano ri subitan mo imbayan igira imbayan si putagan nga sifat akan la ilaha illallah ako na panaguntaman tanong ibubuliritan mo ay managuntaman tanong mo kali la ilaha illallah aslan itu ni mga tao siya at nagyan ang mga pagayang na niya kasi salam nakawali kaya ginagdaman niyo hindi mo guntan Aku na ikatirutan mo, la ilaha illallah. Apa na kung taman-tanon, sugi kuduwa ang tanong, kuribat ang mga paratiya kinayaman. Naging mo bagawan. Dapat sa libat at kinayaman ang paratiya, naging niya adamul qabr. Why? Nagulat kung diri na minimum sa Pilipinas, na mahula at kiyar kairong mga pulay ng mga Arab. Lumang kina na yan. Si tanong mo yung mga nagkataw sa Pilipinas, kay sabab sabihin mo ito. So sabat mo maranaw, mamalingib. Makalap sabi mo muna, tila, hindi mo siyamin. Bari-bari naman na ito, nagyan ito. Naging kaya, adamul qabr, siksa kukuha. Na ayaw lagi na yan, na lagi mo niya mauna-una ang mga usenakan. Khurafat, alagin po ito, apapantik, agin po ito aparatiya. Minisundot lang sa Pilipinas. Alitan mo libo yan. Asunabi mo na, Nabi Allah Idris na ina kanian sumala tulog. Nabi Abdul Nabi Uji. Naantali niya kayo ng padang lataw. Nabi nakritikan na aparatia. Niya kadang-kadang nagiging mo yan kumapatan. Huwag, Nabi nagagawtan mo kay Pagkusitan mo kay Kurafat kaya. Naman ang Kurafat na inimbago. Na inipagmuman ko agama. O mama na so, Nabi Allah Ta'ala na ay maalam kita pagkat. Naman, ikan ko. Naging puno ay manangin na sa Nabi Daud. Sa Nabi Daud na pagsaparati alihin mo yan, na inakalian, so kumandirian. Naman
naginan kailangan makinmatang na pero lagi yang kuratan aadabul qabr. Jadi adabul qabr nasinin niya kapun sa ginto mo Yahudi babay. Babay ay Yahudi. Akatay ang pagkakata mo sa Galilian. Why? 194. At ay sudagin, aging kaya paratiya, doktrin, aan na siksa kukuha, na sinig niya kapun mga Yahudi. Kung ay sabak, ay sa mga Yahudi, na ayag na altapera na andumani kami na saan Sodoma. Hoy, nadahiran maparobik sa mga libat na paratiran ay paguman niya na po Islam, si Quran, kay sa Quran na si Shepherd ko. Di sila makabul sa ayat, at pinatiran ang bulan nila, isubilang Quran, kay sa Quran na bata ka na si Shepherd niya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu Allah sesali Al-Quran mata-mata nabi Allah Taala apa yang atur nang lagi dia kitab nasi siapa nang nabi. Wah, nasi dia kampuat mga Yahudi semua panalima ira kay sulirat po ba? Sigma hadi. Wah, kita lagi mo mga hadith na pagilay sa alim sa mga ayong Quran nabibiglang. Nasabman sa linggo ngayon ng Quran, nabibig kita Kristano. Yung dito sa si Kuhadif Akurik, ako si Kuhadif, apay rin. Eh, bigat na nabi sa instruction. Anda sa instruction, inibigay ko nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano ang isin na ginawa? Before tango, pagagawin, naging ka na ako, tutulan sa ginawa na Yahudi. Na nadagtan mo, aloy, naging inibigay ko nabi yung instruction ng tango. Na sikilay matay tito mo ulit. Wah, ito na instruction ng labi. Yan, isagin kaya kita at tafsir al-Fakhr al-Razi. Sisagin na pandangan ay ikatalupuro agwalo. Ikatalupuro agwalo. Ang tunay katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Why? Ida uwiya lakum anni hadithun fa'ariduhu ala kitabillah. Barat na tibo Nabi, ang mapulutulungan wa hadith asirakan aadrisa. Silakan naadrisa na daan iwatib Nabi abay ko kitab mo. Ipagabay yung doon. Papagilin ko tayo. Ba'in wafakahu na upang maatib Nabi ko tayo. Naging kahali. Pakudu, rakbalu, nakarimani. Ana parati yan yung kabiyo katuwa. Wa illa marundu na upang maatib Nabi ko tayo. Tapos na sa pangkukuran, marundu na sangkaan iwatib Nabi. Yan ang instruction ko na sulat. Yan ang Dimuli mo Allah Ta'ala kami atong yakatong talo sa hadith na instruction mo namin na ayat kamu namin naman ayat Quran. Ayat kapag ayat Quran namin ayat hadith namin na ayat pagdudunan na Quran. Ay naman hirap naman sa inyo na ina. Hirap, hindi ka iya sisa kukuha na hirap sa sarilan. Tanawin niya sa isa sa mga ulama. Uwan, kasi kate may naging iya hadith na berarti ang tanong naging ka iya punan, naging ka iya doktrin na sisa kukuha. Hingga ya siksa kukuha na siya ako sa gina Yahudi babay. Babay po na Yahudi. Siya kami sa gina ya ibig kafir. Nag-iisip ito na rin, ikakaabong ginagawa niya kita. Sumama dalil ka na, pero ano kumakita kita. Oy, ang muna ini ang sa gina hadith. Ayun ang sa gina hadith na sa kataw babay ay Yahudi. Abitro Aisha. Karena tahtumuha adina di khidmatan Aisha. Hindi ba Yahudi adina di khidmatan Aisha. Fala tasma'u Aisha ilayha shay'an min al-ma'ruf illa qalat laha al-yahudiyyah wa qaqillahu 'adab al-qabr. Nada ajman kulawna Aisha. Amapiya sagit ko to Yahudi bubay. Ayun ka na ayat dito na din ka Yahudi bubay. Na wa qaqillahu 'adab al-qabr. Inauna ilidas ka wallahu ta'ala usiksa kutuba. Allahu Akbar. Siksa niya kapun ko Yahudi bubay. Hindi kaya kami kaya nga nalilis na pa usiksa kutuba. Pero gusto niya kapun ka na ba mga kapun kung kita po mga Quran. Tangini pa rin siya nagbagay kita kapun di albani. Ayun ka mga dua kong Quran. Anong pulot lima ng dua kong Quran? Na din kapun niya aloy. At dua, ya Allah, nalilis na kung ka usiksa kutuba. Ani ni mga kapun, nasigos niya kapun sa gini kaya Yahudi bubay. Nanto ni mga ulam na mga bagay niya. Ayun niya ulam na. Nabi yaw Aisha Nabi sallallahu alaihi wasallam Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya kasunod Nabi. Why? Si Aisha Nabi tulog na Aisha Ya Rasulullah hal lil qabri adabun qabla yawm al-qiyamah
Haitingin suku Allah, berat nasiksa kudi dan makubah. Berat nasiksa kubah, ada panayaman kaling mas, waduh anak dia. Teman, ini pamung kesesuai, saat itu kapan lagi putar lagi ke para dia. Lagi itu nasi itu tuh sama kita. Yang ada nama surah, kami akan turun samkan, ada hukum dia akan turun. Wah, ada dia turun. Aba ayam mana turun, aba tiba ada siksa kubah. Lagi tiga pamung kesesuai, saat itu kapan lagi ke siksa kubah. Asimnya aku jadi kayak Yahudi bukan. Aku dia fitrah Nabi. Ayat fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, antuna ati bagaimana fitrah? Nah, tiba-tiba syahadi Yahudi. Dia Yahudi bukan. Wah, dia mati na Yahudi bukan. Ayat tingin na unaw lagi na Yahudi bukan. Nada aba tahu di mangkelok amapia. Na inutan na ini dua tanya Allah. Ayat dua ni ya Allah na idas na ini si kusiksa kubah. Nanti dia pikir Nabi. Kadabat Yahudiyah yang mudud atim Nabi bagi Yahudi. Namun tapi itu Nabi hukum Nabi muka Yahudi. Mana akikum Nabi? Akikum kami nitalim mo akikum Yahudi aparatia an nasiksa kubah. Akikum Nabi itu Nabi. Hukum. Wahum ala Allah adham. Mata-mata nabi Nabi semua Yahudi. Nah ayaw mana niya Nabi ang makabulog-bulog sila sa Panginoon Allah. La adaba duna yaumil qiyamah. Da'at bin Nabi asiksa. Sisagin ko mana biatay. Mana kasi pikir ko yung kabiatay. Nada asiksa yan. Nabi Nabi sagin ko masundok ko yan. Na ayaw mo matusiksa utaw. Nasisa alo na akiyam. O to sunod Nabi. Ini ang karayaw ko. Ada asiksa. Ikaw naman na niya. Nataw ko katataguyan ko ko niya. Pero isa ba? Napagalitan. Maano sa mga pagarian ay kapag ada litano. Naliyo ko lang yung ali ko Quran. Tapi ginawa ko lang yung alam yung ali ko Quran. Ang yakatiyo ko na na. Lagi na nakiyo ko sila. Doktrin, basta doktrin na dapat na makabutang Quran. Nabalang yung sampayan. Huwag, apay naman ang batang Quran. Naging ko ito mga bibis-bisukan yan. Nakisi sa Quran, naging ko ito ato yan. Akinis salah. Ini tidak susampai. Jadi keadaan pun ada di mana? Siksa kubur ada di mana? Awalam yakfi anna anzalna bagiran dengan atiku Allah supaya atur kapiran mana surat. Abiu kan puna dina atiku. Ada rapi perobat sama tafsir. Ya binasa. Al-Quran diri atiku kemana di sana? Allahu Akbar. Ini disebut-sebut nasa paraman Allah. Ayat permintaannya nasa paraman Allah Ta'ala Quran kamali biskun. Na kailangan sa piban mapun. Allahu Akbar. Naman, manganong sa mga pagariyan, ya karaya benukano, ayat dia punan, agigay, aparatiya, adabul kamar, nasisagin ko tayo huli huli. Na ayat kamuloy adabi, naging niya kayong po Quran. Yung kakegi o una, may tingin na da, asiksa kukuha, sa kumiyatay, ayaw asiksa na sa mga nakiyaman, naging niya kayo Quran. Ayaw niya kayo niya, kumita po ang dalang Quran, narapatan magusto Quran, ipon sa suratul Fatiha, nataman sa suratul Nas, na din amatong talurun adabul kamar. Dito na itong talurun, asiksa kukuha. Di na ikabagal, naging kaya, hadith abir dia kami. Nah, kung yung mga pagdawin niya Quran, ada asiksa kukuha. Naging puto akatun Allah sisa Quran. Nanganong sa mga pagarian. Agino semua tahu apabila Allah Ta'ala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Sila sa Quran. Dino sila kamay kamawin sila sa mga kiyamat. Man ba'athana min marqadina hadha. Anta naging ayam niya mapupawag kami sa gitna pakatutulungan namin. O mga tutulog doon sa gimpo ito mga tao. Sa gimpo ito ang mga kubayran. O pamakaat na siksa rin na mga gisiraw, niya kaitan, wakatip na lubul pa na siksa kami ako matagwalwa na kiyama. Dahil na tutumat ito, at rin yung tuwiran, nakikatubig siya. Dahil ito ang ayaw ang tuwiran. Nanda din niya kapukawag na sa gitna yung pakatutulog doon na kumakulatan. Tutulog siya doon. Mana mati siya ito. Na ayaw kabugranan, nagitan adalin. Nabibir man perumahan Quran. Bibir Quran. Ayat kebetulan perumahan Quran.
kami akan susunod kami meberin sa siksa ko. May sabab na ayaw mong ilipin wallahu ta'ala si manusia apa-apa ng Diyos. Nagudua kau yang punya. Ano yun yun? Ayaw ilipin wallahu ta'ala si manusia apa-apa ng Diyos. Nagudua ako yang punya. Berarti ko kaya Hindi ko juga bila dito si kamu din. Ini kalau mana lagi yang makan. Wah, Naman dua timan apa yang ingin beri Allah. Namun dua timan apa yang ingin beri Allah Taala sesuatu. Anda biar di surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Atau di mana kita akan Allah? Ayat mana kita akan Allah? Na anda mana yang Allah? Ika belum kira-kira nanti Allah. Ayat para salim namatay kan? Sama tu lagi dipanggil apa pakai? Jadi orang kata tahu buktian rumah inatan ada tahu bertanya woi. Nabi itu namatay kan? Ini turutan Allah. Ini dipanggil apa pakai yang kesabitan? Mana dia udah suka apa pakai yang kesabitan manusia? Ikan dua. Dapat pilih tahu Allah. Saya pakai paham saya tahu kudunya kami dibuat akan mengajukan bagaimana suatu sanewa tapi tiba kena kamu yang Tunggu tamu tu nak berdaya ke rumah. Semalam lagi 3 kawatai. Bersada di kemudian 3 karena masuk malaikat kepada mulut. Ada ke semua dia tapi yang tua merah sanewa lagi 3 kawatai. Nama pasal na pagkuya dun mana tibu Allah lagi itu semua penuh Allah Taala sama anak dia. Nah, upama na anak siksa na matay. Isiksa naman ang yaman na ayaw mapipiksa mo nga na weird. Apa weird niyo sa mga tao? Apa mga puno-puno, ang tuligatin mo kasi sa Quran. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha. Wa anna Allah yab'ath man fi qubur. Mata-mata anak ibu Allah asubangkit na pagkakalima sa din na sangkano na mupamili mo Allah Ta'ala sa mga tao kapag makapun sila kumakuburin sisagin mo kabangkit mga kami kabangkit sumunya na tuyag sumatra ino to sila paguyag ay tumilin tayo kung ikaw pa nakapuyag tayo awiyag-uyag na lagi pinagpaspod ka asumarya ka di ka pisumarya o pamakada ka mo yan Lama pero di ka bersiksa upang makadang kapawiyan. Tadi ka pala dito mamatay ka. Dahil di ka pagwidon mo Allah Ta'ala. Gapa man, naginutan na yung mananya. Lahat na siksa ko po ba? Ikaw mamiyakatan na ayaw ka pernisya ko Allah na uyag-uyag sa tao. Uyag-uyag. Tanda niya bersiksa agin mo pamiyatay. Wato na isabot. Nabi-agin ko sa Quran. Di sa Quran, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Hingga tatanggap na tipu Allah. Ibagay ko ito ay berlulukan kung mga tao ang mga baradusa. Innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Hingga tatanggap ang iba sila kita tawi Allah. Ayaw man at tipu Allah. Titirip-titirip kung mga ajaliran na para mapamasila sa anuman ang kiyama ang ito subuwi at bigyan kung sumata. Napamaan na siksa kukuha. Nagumiyong sa Allah Ta'ala adalan sila na bukitan kukuha. Ano silang siksa sa parsya? Papiakatan ng Allah Ta'ala na ayak na siksa niya. Saan utaw na siksa anuman ang kiyama? Tulima pa natin sa Quran. Sa surat Ali Imran, bitur Allah, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ayaman at tipu Allah, aking bulan berkano, saan ko mga imbalasan kano. Balas naman kaya ang takabalas kamarata, lagi ito. Kapakasurga ang takakasiksaan, yawmal qiyamah na saan mo na qiyamah. Ya karere, o pamakaan na siksa kung ba ng pirong Allah Ta'ala, innama tuwaffawna ujurakum fil qadri awalan. Dan ano itunay sa mga balasyo, harat na mapya, si Kukuba, namugusan mga nakyan. Kadiri kapitan ko Allah, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ayat itunay ng ano at Allah Ta'ala kung mga balas sa imbalas sa kano, mana balat na mapya, nasisa mga nakyan. Nandi siksa po. Perdama na din sa Quran, kasama niya perkara tentang dari Quran. Anto niya kapitan ko Allah, pwede mo sa
Ayat berkata Allah Ta'ala sisamuan. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Sisa itu tuatui abangke, abangke mujrimata. Mana boleh bersirah Allah. Dan semua atau amal darwaka lagi rumah kafir, tapi sisa pasira. Tadi orang kaya bilang, yuqsimul mujrimun sisa lagi utama kafir mengadarwaka mata. Saya itu supaya nama-nama nabiyan ada dapat dikiati ada apa pangisi diri saging kay mga kulumi inum ta na isa kauras ada demam itu mga kafir bisa pa sila at sa pagkabiyatigan ada nakiati demam kung kiati saging kay kulumi inum ta isa kauras o mga kasisa mo mga kafir kapag isa kauras sisikso Yung kami natin niya kaya po nung biburo ko. Si kumaso ada, malibig ko dia kaya patay niya. Napakalay ko sa siksa yan, ay sa oras. Yung di mga rarayat at karina, sadya at siksa si Kuba. O, kaya kayo sila naging may pagkariyan, nasikuan, hindi ang bali, nabiya, hindi karima yan. Aging kaya ko lang, nabiya katan mo gatos, maali yung lagi mo kaadab, siksa, nabiya na po, hindi ang lagi mo sumatang mutala, aadab. O nga, naputuwa ko na tansukan. Gimana mau nabiyakan ini dalam tafsir? Ada kibut at-tafsir. Si saan mo nakiyaman, kenapa pag-isun tentang kita? Saan mo nakiyaman, kenapa tadi pag-isun mo inunutan na pagkakada? Ayaw mo ipag-isun tentang Allah Ta'ala, saan mo nakiyaman ang Quran? Ato nila din, si Quran. Wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'al. Mata-mata alat di Allah, aging kaya Quran, mamenang ka, ya Muhammad. Lagu menang mga kaum ka, mga pagtaw ka. Wasaw fatus ano na ipag-isip ka rin isang manapirma. Ipag-isip mo ba? Kung yun ka sa'yo, anta kasi tidak kami na menuranggot kung mga pusa na mga kita. Ha? Ipag-isip, hindi mo kita ba ipag-isip mo kung tala sa manapirma. O inutan ka anta ka dyan. Lagi ka tunadawa. Kaso Quran na kaya ka ni Budu Allah ang apoy sa tutamuan niya. Ang tuloy namin. Ibiyakan pun Allah Ta'ala atau mungkin kamu mengatakan kita ingin kayak mga kasih na alam bina-bina niya. Why? Ano yung Quran sa sakto? Isa yung mga tafsir, ang tuwa mga tafsir na inamiro na suari siya ang suhasa na miyaktima sila sa liyo kakyari na sa hirap ulan. Sa bawang pag-isira, imuran na wala na surat, naturunan. Mga tafsiran, miyaktima suari siya ang gusto hapsa, makapaluto lagi. Sa kaya ka sa ilang kulas ko. Napo na, napasal kita naman. Ay, pinto wagin ka na taksir, nakibuhin na sumakam mo lagi. Kasusuway siya, kasusuway siya, naging mamagdiba. Sa kaprila siya ko lagi, nasang taksir na. Napo na, napasal kita, wagin taksir. Kaya po sa gitna na namin man ako. Nabarat tanong pag-isip ng ilan ang lima kita. Ay, pag-isip ng sa awan ng pinag ako. Nasa Quran na kaya kalunod mo ba? Ang isang taon, di ka pa nalawa. Hindi ka kita kung sabutan, nadaldan mo pag-upin sa yung mga kitab. Ha? Ang tunay ka tulong mo kasi sa Quran, 297, page yan, sa linya niya, ibig ka kaya nag-isip ko din nila, mga kitab. 298. 298. Katul Allah, walakad yasarna al-Quran al-Dhikr. Sabun-sabun ang ating Allah, kaya kalumudaman, sumakisabuta kumana Quran. Kaya kalumudaman Allah. Nakatetefsir si Imam Ibn Kathir, at tingin yasarna ma'nahu liman aradam. Ma'ana kaya kalumudaman Allah Ta'ala, sumakisabuta kumana niya kutawag tumayo sumabuta. Nakatitiro ng tumayo sumabuta. Kaya kalumudaman Allah. Nagpapad na kaya kalumudaman Allah Ta'ala, eman na niya na kailangan na mga kanulang kautan ng mga berita, pag binibigyan ng mga sumagot, siya ka sa Quran. Naging ang ipasudatan. Kaya kapag naging ipasudatan ng Quran, kaya ang kita ng Quran. Naging ipasudatan mo, nadal ng Quran, nadal ng Quran, ada ang lago. Na ay init na ng ulabi, naging ipasudatan naging ito. Hindi na lang yan, hindi na mo oras. 7 minutes, nalagyan mo tawag ka niya sa Al-Quran. Tafsir Ibn Kathir. Yasarna ma'nahu. Kaya kalbudami at ito Imam Ibn Kathir, aging kutwa ma'na, aging kutwa Quran.
Ini tafsirnya sa iyong ayat awal ka yasrat al-Quran at al-Dhikr. Why? Giti sabab ay naman betul lagi kaya Quran doon na makataman ko Quran. Pamana TV ayaw sa mga ang Quran sa depan. Lagi na po sa mga trabaho Quran. Kami mo kay kubur lagi kan. Ay pinarigan lagi na mga kita. Nato na nagtuwa, repit ang suwatan mo. Ittabi'u ma ursila ilaykum. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Kung di mo timo Allah sunya turun naman kita maparaman Allah. Baka nulot mo pinarigan. Kasi tadi ko kan ilmu mata semua. Nanti negatif Nabi, setelah malitin mulut Nabi, si mga hadis yang aktiur. Ada aktiur hadis Nabi. Si saging tafsir di Imam Ibn Kathir. Si saging pandangan awan si bingai. Nanti negatif Nabi. Asma'u wa ati'u ma dumtu fikum. Pemakin berkuni waktu Nabi, nabu unit yang kuniu si kutendai asisi ketika. Fa'idha nuhiba bi, nabaguputet, bagupunelu, aputet. Fa'alaikum bi kitabillah, nasikan ulut bu kitabullah. Ya karena mereka isusuku Nabi, ay ito na yung instruction yan na kitabullah pengutan. Nasuba ka tayo sa Nabi, anda di katigilan na dengan magunod sa atin. Kaya sa hari itu Nabi, naunutan namin yan, kami ni punya kuat. Huwag na yung punutan namin mga hari na suba na ito Quran. Ya karena ayat ini tenan Nabi, nakita mo ang pagulutan. Ikadua, ada yang mukha Muslim. Nasisip sabi niya Muslim, banyak pag-isip na gibutan naman yan na banyak picture na tulungan kay surasan. Nalagit ang mga video Nabi, faqad taraktu fikum dan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah. Sisa Muslim. Kami apa? Ini beberapa kata hati Nabi, lagi kaya di rumahnya. Au pamati Nabi kaulutani. Si kurianan dari kalun mana natunan kitabullah. Yinan hati Nabi kitabullah. Quran apa bukan? Nama dia ada bukan? Dia ada bagi pagarian si mungkin balik. Nama upama pamarat ya kas ada bukan? Nagkatungkiran aswalha sa ada apa ni bau. Yeso. Giran dia uparat yung mga tao ang mapaparatay sa ada sisa ko. Tuloy sabab na bida-bida ang kaputay ng mga uwi. Bida-bida ang kaputay niya. Ano talaga sa lusa? Pilipilipil sa lusa. Ay parang nagmukataw ang yan ay malaging sa lusa. Yan ay siya lusa. Ano ba ka? Yung kumapala niyo na ayakiyaw kaniyan na miya kalabilin sa giblog. Kasi niya po tumakapilakaw. Uwan. Naaya parating yung mapaparatay sa siksa ko. Naging nagsiksa. Kapag iman ko, naging kita rin naging siksa yan sa tama sa lima masumag. Di ba dito? Uwan. Yung kaya kalibilin sa lusa. Naaya kaya patay niya. Na mapitan na bagito. Mana pagay kita sa wala. Pagay kita sa kiyong tabuban yan. Naaya parating ako nagsiksa ko. Bakit lagi sila sa siksa? Lagi sila sa lusa. Na upang paparatid na siksa kuba. Na miya kalim ka agir ko to. Arayang manangyan na miya kalim sa gitulog na siksa. Siniksa mo kung talak miya kasal, miya kalim sa gitulog. Naging kaya naging din sa lusa. Na miya kayo na ayaw mo tayo na makita na wag ito. Ayaw mo isiksa na sa putusan ka. Yan naging niya mabigat diba. Natungkin ang yung sumama sa natutun. Natungkin ang yung sumama talak sa alaman na yan. Nakaunto yan. Eh wala. Kung mga namasiksa ko, kuha na si Iblis. Niya may Iblis na niya kung nasiksa ko kuha. Ayaw kung nasiksa ko kuha, naging kaya tuminiti, aminitasi ko, naging mutamikiyan, naging di mga daliliran. Kaya pira na naging naanda niya, siya din mabiya kuha, naguti man ako, nagdikun na biya lang sisa. Naging ko naging kaya sa atin mga nagdikun nabi, na naayas ka sa amin, ang tuminiti, di na siya sa kitiyan, pitasi. Kuha. Naya problema, naging niya isiksa, naging tayo mo siksa, yung gusto niya, naging tayo sinusukin niya. Naging kaya pinakakawin na si Iblis, naging ka mamaratay yung isiksa ko kuha. Naging tulay. Naman ang sumiraw. Allahu Akbar. Sumiraw na itong kima ito na dagilkod. Naabon niya yung kuha. Ayat tapi kami kikuhan po si Mani. Nasiksa ko sulde po kuha. Naso, Firaw na dami sulde po kuha. Nadi sa manot na abon niya yung siksa, kadami kuha. Allahu Akbar. Madang nagbibilan ng mga dalawang anak.
Sa mapapatiyak sa siksa kukuha na manap na pilipinan kung siksa kukuha ang mga dalawa ka. Mga kafir. Ay kadang na kafir ang pilipinan. Lagi mga bata o Fir'aun. Sa mga lantar o Fir'aun. Ang niyamatay sa ligay agad. Kaya dipilihan ng mga Bani Israel. Ano siya niyamatay sa agad. Daway na mga kuha. Kaya nga siya ng apat nga bigusan natin. Matay gibilog ka nila so. Daway na siksa kukuha. Suldo kuha. Daway na mga kuha. Kaya nga sila sila. Naman, hinang inandir, utaw, kaya para tiyanin ang nasiksa kukuha, mana betungkiran as wallah sa daabanin ko. Nas kami na din kita taliman, susiksa kukuha, nas kami makaayon ko para manwallah, o pamakabilang susiksa kukuha, kaakinan, na anuin din Allah ta'ala ko Quran. Kaya banyo Allah, makarakna fil kitabi min say, daatik wallah alipasangan ko Quran na say. Nilungan na dapat, dari kupat. Ako mga kami ko, narinig ko pasawa. Nah ini biarkan yang mana nian dan dokter Paulus saya kira pada dia masih dia. Apa kakaliman namin? Ay hindi ko yung pagyaman. Yung kasama dito ko, nagpakaya plus exam niya nakasala na yung hindi pa si David. Waktu na yung pag-usapan kasi. So, Ang gusto sa naman, 20 minutes. 25 minutes. 25 minutes. 25 to 30. 30 minutes. Inililaan so, wala, natulog na yung mga isang yung chika. Sa manutod yan bumakay. Matulog magsiga, gila, para ako. Yan yung teologiya pagkakaroon. Dia magalikan niya. Saja para pagkakaroon ng mga pagkakaroon. Naman, kaya inabilang siya mga tafsir, ang mga tafsir ang mufasirin. Sila di mali-swasi ko, Quran. Sumangan doktor na sila di mali-swasi ko sa panyagay ka. Sumangan hindi na sumakuan. Sumangan mahadis sila si mga hadith. Why? Dalam mabuso ilmu sa Quran na ito Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw matawag ng mga mufassirin. Why? Namin niya ka ng mufassir Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka al-kitaba litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ini turun kita aging kaya Quran. Wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim ولعلهم يتفكرون أو إن يكون مثل القرآن أن كما explain لتبين أمنا بيان سيسا بس عرب أجل كتا كمونا تفسير ويكاكو أنتو ini kena pila kamal kapana lagu ini kena mala kalima itu kok anda kok kau mana kau ditubayin lin-nasi ma nuzila ilayhim antu ini kena antu na ini turunkan, wala'allahum yatafakkarun, ang aniran mapapinikiran. Jika kalau dia hanya dipakai sinan, anak adabul qabr, berikutan siksa si kubur. Naman, siksa si kubur, di peran ini itu, di tentu kemauan so lapiat yan. Ugay, dari katawan, asal dan lapiat. Nah dua, lapiat al mana? Mereka di surat muna ini surat akan siang naran Al-Bani. Dia manis Quran pemahaman, dia manis Quran soal beli. Umi rawa puasa siya. Ay ini suara lagi pagyaman. Na amay radia. Na apya dong album ni na pero binasiya album kagina na ala wala sa radio. Dala pa ba sisita. Gumirawa pa ada kalimat tagu, gumirawa siya sa pansol. Nang gilo siya kasi pa siya. Desa Laguna, siya album kasi sa pansol. Wah, itu to. Lagi din nato yan si Laguna. Dia masuk dari sini dalam Wah, mana dia pun dulu pun dia pun saya guna. Lagi mana dia masuk dalam ayat ini ada masuk. Mana ayat ini nak pesta keempat di Al-Quran. Doktor ini. Nabi mau kan? Wah. Sama itu ini man sisa Quran. Surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Siksa Quran na nakasaktan ng mga Muslim. Ang mga paparakitan sa anak at Isra, pwede subatin. Wal Mi'raj, Sumo subhanahu wa ta'ala, na ayaw kuwa inamili sa Quran na bimuta Isra, mana, bimuta, kaya tugunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapuskan niya sa mata, kami akan menyasukkan niya sa aturin ibadah, may dan maka saya sigo sa ulan, kami menuwi, rumus sa Quran. Okay, nasubyap man lang siya, nabibalik sa Quran. Isip niya umulong sa Quran, sumera siya, nabibalik sa Quran. Okay, namun lang yung makapaparat niya mga Muslim sa kanya. So, Nabi sallallahu alaihi wasallam kami akbera sa kanya. Ako niya ko at lang yung iba niya ko kasambi. Ina ko last year, nabiya Hussein niya sulay na ko Isra wal Mi'raj. Ang nadali Isra, okay, na Mi'raj, ang nadali niya sa Quran, Mi'raj, at Mi'raj si Nabi, kanina ni Pamag-Hussein. Ina ko, last week, nasira ni Sheikh Nuruddin. Wallahu Akbar, mga mufassirin. Waktul Maghrib tingin. So waktul Maghrib, waktul Isya, mga waktul sambil. Waktul Isya, waktul Maghrib, waktul Fajr. Kenapa waktul Tuhur, waktul Asar, sisimu sa Quran. الله أكبر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات من السيئات. Jadi dari satu mana Amerika saat ini baru saya satu mana tafsir. Nabi bagai ini juga bagai. Amerika sekarang apa tu? Itu sekarang apa? Tafsir ini kasih. Aku dari direktur. Yassarna ma'nahu. Nah itu sekarang tafsir ini kasih. Lagi ni apa perhatian ayah? Oh, dia apa? Lagi pakai kami itu. Nanti pasti kan? Nanti pasti kan? Ini adalah surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, inum nafkah ma harama sakina wa rasulih ya Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang apa yang ada suka rumah enggak? Ayat itu yang Nabi timurkan. Oh Hafsa Abu Su'aisyah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Bagaimana timurkan? Pria sadiran. Maka tangan merasa Quran andi kalau Nabi Aisyah siwana Hafsa. Ya dia udah pernah nama ibu pemade kuis presiden. Sambil ini kami rasa ini kau sudah sakuat tafsir. Dan boleh kami sembari pada bertafsir. Nabi asal kita. Suatu ini Hafsa usulkan. Nabi asal ini kau sudah sakuat tafsir. Lalu dulu. Hari ini selesai dulu ini yang dia kan itu. Tidak pakai tafsir. Allah Akbar. Lagi ini tidak boleh tulisan ada yang bagaimana. Ayat sekali yang tak pernah. Ini ada adabul qabr. Ayat ini tidak pernah adabul qabr. Anda kasih saksi ko. Kuba. Ayat ini dia la adabul qabr. La adabul qabr. Kami ini yang bisa Quran la adabul qabr. Allah. Lalu Kenal, kan ini kita ada apa? Dia apa sih saksi kubur? Sunti ko maano kasi ako yung bataw manikan di bataw panikan. Kita lupa kita lupa. Di mana ini kita pakai apa? Pakai mana kan? Wah. Ikadua. Adna hadis inabiyan. Ila kui ani Kenapa begini? Primero aku juga. Ada kan kau mau excited. Lagi dia pula. Ada apa yang dia foto kan?
Musa na usa hadis na bigat pa kayo. Nabi sa hadis ng Nabi. Ingat yung Nabi. Ito na yung iba. Pero ito na ano. Kaya yung mga narinig. Nakakaptan ka, naging yung hadis. Kami ang asa na din ako sa hadis. Dari kepakai, nasana di kepakai, lalu dia hadis lain lalu lagi. Ayat ini dia baca hadis. Anu tu. Idza ja'akum al-hadith fa'arifu ala kitabillah fa in wafaqahu fakhudhuhu wa in khalafahu fad'uhu. Allahu akbar. Ayat mana dia hadis? Na ingin aku nak dia kata di makan hadis. Na apa ini kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na apa ika maka ayun kita Allah Subhanahu wa ta'ala kuhadiyo na amay ka masangga yan makhilap yan umama agyan mo ka hadith so kita Allah Subhanahu wa ta'ala kuhadiyo yun pag na niya pinahpili ka na misa sa hadith na nasa amin kong sasalihan di gabay so musukin na ulan kung sa hadith anda kung saan ko na yung mabulit so wala na sa hadith mana ayat bintero yan nasasalatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam upama ana manirkan hadis na ayat apa ni habil manir ayat kondisi yana abinyo so kitab Allah subhanahu wa ta'ala ugina na ayat sa Quran bintero Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah saat ini saya isuruhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kuamio na sa isabali niyo ano nalilip ko dan na kondisyon na bumindaro Allah subhanahu wa ta'ala abay niyo din siko Quran na ano na hulib ko tapi Allah subhanahu na kondisyon niya may tali mo ba kamo Nabi sallallahu alaihi wasallam na kuha niyo na may kaisapa niyo kamo nalilip ko kaya na so tinagin na subak niya mo kadua kata-kata dengan hadis mau buat dia mau buat. Kalau ini tidak hadis, hadis juga saya terima lagi hukuman. Hukuman sisa mustalah min hadis. Nah ayat asyarru ismi hadis na mawdu. Ayat ini akan masih ahadis bagi kita pemberi. Kami ini suku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isakabu, maka pauke, si muhadidin, kumala, yang itu dunia hadita, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh dia ini aku terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikutlah nabi dengan ulama hadisin semua hadis kami saya ini dah buku dia. Hatta ibu min al-fisq tuqbalu riwayatuhu, wala tuqbalu riwayatul kadhib. Usul ulama muhaddisin asut pamnya tubuh bukan ustaz nak terima asal hadisnya bagi itu saja kita semua tubuh apa yang tubuh kamu kerja terima asal hadisnya kalian man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dibuat kamu kemudian itu sekalian satu ini dan berapa yang sih berapa Faman Allah mimman iftara 'ala Allah kadiba. Lagi kesinar kamu. Ayat ini dia ada bukan ada mali Quran. Ayat ini dia ada bukan ada Quran. Kenapa bakas? Nanti juga. Ini mali gue suruh bunuh diri orang. Kamu ada batero. Kamu ada batero panas kau, kenapa panas? Dan sedikit mau dia nak hadis apa kan dia nak tafsir aku lihat Imam Mufassir ada kasih saksi Allah gua belum bisa yang tu ingat aku yang juga ada kasih saksi Allahu Akbar kau pis sebenarnya saya gini Malapan. Why? Ilan naman, sa iskulong na Quran, nasa kanya na lang saragotan. Parang ano udah curas. Jangan curas, jangan curas. Kita pakai man, kita jadi apa terus? Sumay guys, sumay to paniro.
Halo. Hindi ka nabatir. Dito ito muna ka na yan. Mala. Okay na. Bismillah, bismillah. Pakatan. Ayaw na kaya. Dito ka tingin sa kapay na chef. Kung nakapiniwa, nakasarap ba ito yung ka? Kung nalagulat ka, ikaw rin sa nagawa ko pa. Kung mga kapag, repeat na ka lang, nagtay na rin ka, at hindi ko naging na, sa libro mo na esik sa sa kuto na muna, esik sa kung pa ayaw ako, manipin ko ito. Ha? Hindi ka pipit. Ikot. Hindi ko katingin mo, anak kasi sa si kubur. Kaya yung mo, wala mo ako di kumanda de mga tuso kaya sa buta ko. Iwan pa kaya ang kaya yan, sa naman parang niya asilo ko. Ay siya mo nang bakto yan. Na ko matingin andam niya kaya kumanda sa libro. Na siya tini ay kapag din na na mapita na bangke. Na ito na sa libro na sinsa o subhanahu wa taala. Na siya tini na sa sauna mo po sa sauna na sinda. Mana de mga pagdudula sa Allah subhanahu wa taala. Kalau naisip mo yung rizan, nasupikiran na logic. Yang kung ay hirap ko nila amin ako, sundo na sa laboran. Ay hindi nila ang nag-iisip, hindi ka kalmahan ng mga, hindi nila ako laboran. Hirap ko nila sa pala, kriminal. Ay hindi ako na ka. Hindi ako na ka mag-girl. Namnya ay sa oras, nabubula kapag nag-talas pa, isa bugya kurang. Isa mo, kurang uwan. Na makalo yung kapasay wa kataw. Tapi kudu dia aku mata niya puno. Ay sulit siya nagdibig pa kalarga. Kami asap niya kay sa oras sa. Why? Ada ano pa kapag inutulan? Lagi na kami ako na asapin. Anyo na ka nagdiwa pa. Kayo, kami tapi mo man nandiyan ako doon. Ayat ini apa isyarat? Nasubing ulang Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini isyarat Allah Subhanahu wa taala ayat yang sudah sekat. Ati yun ibalik Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau dia bisa jadi kalau driver tiga pemain pak nama ini apa nama? Ikat ayat sekolah. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi turja'un. Allahu Akbar. يعذب من يشاء سيكسان الله سبحانه وتعالى سلطان وقبل سيكسان أو سلطان يعيب لي الله سبحانه وتعالى من سيكسان لكن أبار الله سبحانه وتعالى اليوم أبا بارك اليوم memang dia lagi ya kalau dia untuk siksa lagi pada dari bang umpamanya tinggi dan juga jadi tian nak siksa si kubur. Lagi dia apa mga kapit na disiksa si kubur lagi kita kepada dia duduk koma. Oh, reminder masalah na ako pada demi saguan. Demi lebang, reminder ako. Kurang apa gini? Itu tinggi. Paman dia itu na kasal yang tak kekitian. Ini yang tak tahu ayat ini untuk dia apa ini juga? Ya siksa. Ni ayat sabun. Apa yang kita bisa dia? Na komunitas kalian, na pinapalagay kayo sulit namin ipasay ko, benar yan, ang kakanyaman yan, huwin na disembuhan. Paisa, masuk na yan disembuhan, terima sesuatu yang tak. Ini lagi dipaksa ng mga ulama. Nyakaputin na bukyan, na lima kong komitin na disembuhan. Nakita din yung sisan bro, pagida to rin ko, na doon niya, besok kapit niya, hindi pagod na yun. Ato na hindi ko, nasi ko katawa na sa mga suliya, yung nakapagis ninyo. Wala, yung sisay siya gini. Oh, yung sisay siya niya, kaya, puno na mga disimuloy na doon sa Christian. Kaya la yastatiru minal bol. La yastanziu minal bol, dua riwayat. Di sekali yang benang bilang atau miliki. Nanti dia kata, ini pasal pilihan soal titian, nanti lima-lima. Iya kalian semua umumnya dari sisi punya ada orang tadi mana? Abdes ya. Kira ini kamu dari. Alapan 15 minutes. Alapan. Yang berapa subhanallah. Allah. Ini pasti ada orang yang sudah kata begini dapat soal dari rumah buat. Siapa? Pagi ya siapa? Kita ini kalau tahu, asal kami mahu dapat. Itu apa? Ini masih lagi ini main apa
ada kamu dalam kesan iman aku dan dia bisa keluar dari begitu saudara. Nah, ada apa tidak? Nggak ada apa? Kali pada terus keturunan. Demi lebuk. Titik lagi. Titik. So, kita titik. Mana di sini mana? Dah udah sekian. Si kepada Imam Ar-Rasyid, nasihat awal bapa. Ini itu. Ini dia macam kesempatan iwan ini. Tinggi siap ini dah. Ayat kesalahan yang itu nak pilih lagi imam. Tapi bu Imam Ar-Rasyid. Mana kesalahan yang tinggi? Ayat pilih lagi imam. Tapi kenapa imam ada lagi? Betul. Nah, umnya patut berada. Hingga dapat ismin dan putih bunga. Tapi tidak perlu juga. Tinggi lagi imam ini. Atau ini tertinggi. Allahu Akbar. Waladhdallin. Lam yakun suratul Baqarah alif lam ila tamasa. Fansurna ala qawmil kafirin. Sudah 2 juz di ayat. Dan umi ko na kami malakir to bidrib. Napya pula ni Su'ad Imran. Alif lam tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Si Syekh ni maktir wakar. Si Syekh. Nabala ko ni mo beres ko Quran. Alhamdulillah Syekh di kapagringa. Kaya amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kata-kata wala. Ginga pagringa ini kung kaya habis ya. Ayat dia habis sana 1996. Nah, taman lima itu, alhamdulillah, ibu sa 1996 taman lima itu 2024. Nah, benar dia lima kata dan tamat karena tulis itu. Ada ya kita kata semerita nih kayak silam kata ya bahasa sisilah. Alhamdulillah, berjalan dari Quran. Nah, benar betul masuk ke dalam Quran. Kata ini apa kayak ini. Yang buat lagi menerima kebuat, tapi apa? Kita ke TCG. Soalnya aku bilang dia sih kan pada alif lam tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Itu surah Al-Imran. Nah, surah ada 2 juz. Nanti untuk juga ada sampai yang mai berumah. Kali ini apa sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini Inggris kuma Mahmud. Fa'inu salatakum fa inni qad sallaytukum ala ghairi dhuhuri. Mama tu kami dikit simpai kami dikit dia. Yang mama nasihat bisa tu masih banyak. Saya pada apa kami besar. Sudah bakal bisa sendiri ya, tapi tidak bisa bersiar. Wala tahsabanna alladhina seperti sobat orang yang dah minum. Nah, sama tu tinggal anak teman itu. Sama tu namanya lagi bisa. Kalau orang 10 minutes. ini anak madrasah. Mana semangat tahu ada minum ayat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lagi minum ubira am lam yukbar. Ini pun antara ada minum lawan apa sih saya sih pun bersisa sekarang. Nih bapak alinan insyaallah. Nah, tidak ada alim yang tinggi suka apa-apa. Fir'aun aku mana minum sudah seminggu. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Semua syahid kalau sama apa dia pun. Nah, ini tempat dari Allah Subhanahu wa taala bersiram nyamat esok. Ya syahidan kaprisi siram Allah Subhanahu wa taala. Semala si umma kubur. Kaya mata ni masuk rumah. Paisir yang kota syahida hanya untuk dia juga bundur sahabat kami ini berbuat. Kami aku tidak bangun ini kan yang bersolawasnya. Ya apa? Sahabat Nabi ini terwang kita apa? Rizki kan dia minum. Ada namanya apa lagi? Nabi itu mereka apa kepada pasukan rizki. Nama Buya si kuasa mengatakan nama mungkin. Nasura wahyu berkosmiku amal Muslim. Abiru mengatakan. Nanti sinama bagi kusukannya dan nilu jika ditimpa semua Muslim. Dapat isi sama amnya papa sekian dia kuto abalas syahid. Atau yang juga atau yang juga prinsip saksi kemau kuliah. Allah. Ayat Aisyah, kalian dunia mana kita panggil yang doktor ini. Berstatingin dan doktorin. Ada malu sapurana. Bagaimana Diterima. Uai. Ugi mau kumada terima. Mau kumada terima. Anda nak yang aku Anda nak yang aku sudah apa?
So sam'iyah, sisa ayaw pa na sam'iyah. Sam'iyah, aqidah, ang hukuman. O mga hukuman ako. Dahil umali sa Quran, ako niliban sa mga, ako niliban na kada ko sa mga. Kada ko ba nakakatas sa mga. Hindi na pagkarapan yan. Dahil umali sa Quran. Si mga hukuman, ako niliban sa mga sam'iyah na dito pa ako. Sa mga ko na nalagay mo ba? Kaya ako na nalagay 8 minutes. Ha? 8 minutes. 8 minutes. Ha? Matang malay ko na. Sasakit. Uway. Ato na. Pakaisir. Dumali sa Quran. Ahim ka kami jumarat. Hindi ka kami kahit ka. Hindi ka kapruga ka sa mga tilo. Dumali sa Quran. Nadi umalat niya kami mo ka na. Basta iknakan. Pakaisir na bunda. Ay akakain sa bunda. Bunda ng imam muslim. Bunda nila. Kapag na muslim. Allahu Akbar. Kata Yesus sebelum lagi karena aku ini pun na iskalannya pada apa nabi Muhammad. Basta naman sa Quran akwal. Kata Yesus. Wahid. Kalau ini masuk sa mga pangyarihan, wama may yuti'i Rasulah faqad ata'a Allah. Sibat ang sa Quran na piniro Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tawas, unutan niya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ayakalutan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakatiro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na ayakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namanya kaisa, niya bisa niya kuwan. Musara ko sa kuwan, wagi namin usara. Ini berkat. So Abdullah bin Mas'ud, نتيجة لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفرجة بالحسن المغيرة خلق الله. Timur kanan tingin, Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu atau subhanahu aku diam kotor atau lima abai gitu semua abai. Aku diam tak abai, aku mana nak kita mengabukkan mana di dalam ibadah. Dikira itu. Dikira itu dia berkata, sampai dikira bukan. Ayah bukti pak si kubah bayi lagi, aku malah burung di kubah udah berkuat. Seminggu tidak dikerjakan. Ikan dua, anu tafalija, semua bayi nakara, sama nambah sama Arab nakara, berisnya nakang muda lagi pikiran tadi pangan belum. Aku sakang muda. Uai, ni juga ni merasa kata bayi, ni juga merasa kata bayi tingginya. هيتي عبد الله ابن مسعود هتيجي قال عبد الله ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات سأل أبوي سأل نسيم يابو سأل لما نتابع بيننا ما بين سيدا أي بين عبد الله بن مسعود هتيجي إما هتيجي وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله إما هتيجي سيدا لكن أنا ini sida Allah subhanahu wa ta'ala kama kata kita Allah subhanahu wa ta'ala mana si Quran ada tiga bayi وقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوح المصحف فما وجدته كما قلنا nanti kita baca Quran itu cuma sangat kapalin karena sangat kapusan dan itu nama betia api merasuk betul berita tu dia kawat nah ini semua Abdullah bin Mas'ud dia lau qara'tihi lawajadtihi Waktu yang mikirkan au dia kerjakan betul pun lagi kan nanti saburan. Berarti ini katawi lagi katakan qala Allah azza wa jalla katakan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Salim samin kalim marau Nabi sallallahu alaihi wasallam nangulan niyo na usahay sabar yang kano dapat ng dili. Talingan yan sa ko. Kaya lang 5 minutes. Ano ito kung mati ka doon? Hadith ko kubur. Hindi. Kurang Al-Hadith juz'un min al-Quran. Bila diberikan oleh Sunnah wal Jamaah. Apa yang sakingnya kuat? Kuat kembali. Dua kata waktu yang nyaksina. Saya kata mama muda. Aku ada kalau nanya dapat yang nyaksina. Kuat. Dan miskin dia bukan malu siran. Ayah siwairan, nami miskin sama nama itu sapu laut dan nama itu sauta.
na tira na gini ko kumamiron. Nya kali ko mo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani dito ini ko kumamiron. Hindi kami tingin sa ano? Why? Gini ini ko kumamiron. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqliyanna bainakum bi kitabillah. Sekarang di sini, amanguna, na ay di sini na dinay magtuloy na karuman yan, na ay kukuha ng kanuna sa kitabu Allah subhanahu wa ta'ala para sa Quran. Amma al-walidatu wal-ghanamu farud alayka. Jangan nanti kira hidupinka. Ato na hindi na dobe ako bisaya, ako jangan na mga kambing. Nakapoy mga tigil. Wa ala kulli jallu miyatin. Na ayat tinggi na parusa, paris pinagkita na nawataka, na pulbunin sa mga magatos, na bupukawan na tinggi sa ato na iba, kawisay na tukawan sa mga ikon. Wa maanti ya unais, na siyang mga nababoy, ay unais, ang niya kasila, ang niya karuman yan, na ayat tinggi na kumarga. Fadlu ala imratin, hada farjuha. Gina nababoy, ang niya karuman niya kasila, na radio. So ayan niya ay pindaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Maka ay ko mga kanura so kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa bil ko kaya isa sa tabi ba sa tao dito mamuda. Ami sila kita sa Quran. Di. Ha? Ikaw apa kaisa? Nagyan ko to apa bugay. Diyan ko tabugay asan sa lakarman na riyan yung sanya. Kaisa anda rajin sa Quran matanudun. Nainugtulong Nabi sallallahu alaihi wasallam na akhrin na bainakum bi kitabillah. Ikukumakan ng kanuna sa kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na putugasan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa authority. So isuguyan na mana yutog sa isugun ng Allah subhanahu wa ta'ala. May yuti'i Rasulah faqad ata Allah. Sa tao, aparat na kayo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayan niyang yaparatyan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tao, aparat niya ni Su'ali, ayan niyang yaparatyan na sa Allah. That's what it is. Ang ito na basic ang nanginilagan. Mga pangalaman ito ba? Yung mga interview parang na rin nakabusog. As kami na giyama sa EDC kami nun na kahimik. Mga interview lang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ko siya makakamang 30 minutes. Oh, grabe yun. Huwag ko lang ito sa examination. Bahala yun na. Bago yun pa. Bismillah. Ayaw tuwabuhan. Ha? 10 minutos cross examination sa akin yung pagalitan. Ayaw po ipulisya ka pagari ko. Oh. Yun po tayo mga nanyan. Na inaluin ka. Ayaw mga nanyan natin ka may amulis ka sa putan. Oh. Ang nabarang po ito, pulisya na yung ito pagaluin. Kung kaya maamulis ka sa putan. Why? Tapos naman ang yung amulis sa putan na matausan na. Di ba? Matausan na. Na nakin yung ay mga nanyan, nakaging buti na kasi tafsir at tabari. Nariba tayo ba tayo mga tafsir at tabari. Ano to? Kunin ko to ang untol ribat lagi mo kagabat yang ang tafsir tabari. Ano yung tingin pa sila na kaya na iba eh. Ayat pa ka, ayat. Ayat pa yung sila na mga sigo pa alam mo. Pada saksi apa kan? Apa yang saksi orang lagi kagiye na so kaya pa mo kusayka na ayat kaya mo kusayka na sa kain ko tan kita bolos na. Saksi pa na pagyaman na. Dati din natin sa ako. Na ayat sa dito. Kumana ayaw mo itinulay na sumaran. Ang nga natin ko na ko. Ikadua para patay pa isa. Kunin yung sa tafsir tabari, tafsir. Dito ka na tafsir tabari. Kunin ka ulit ba? Ano na? Di ka na tafsir tabari. Tafsir tabari. Di ka at tafsir tabari. Pero ay tafsir tabari ako muli sila taro pa mo sifat. Boy. Tapi asal ako Naman, lagi pa kayo masalita ba yung isusulat na tafsir tabari? Ngayon ba? Ngayon ba?
Saya sumusubat. Saya mas musuh sifat. Eh, tadi lagi pasal tafsir tabari na tuna gitu misi surat na tafsir tabari. Baida ba? Ano na sa tafsir tabari? Aman kurus examination na yan. Sabi ni Kibar Pumay. Basta cross. Ay, bukan ako. Nakakaya niya masakit at tafsir tabari yung susulat. Ano? Yung tafsir tabari nga pwede mo. At tafsir tabari yung susulat. Pwede siya ka kain mo ginani misi surat ako. Nandiyan pa siya. Nandiyan pa siya. Musuh sifat. Mari bas. Yung mga pagarihan na nagkakapres na bibilang ang tawayan. Sumusunod kami sa ibo kaya pasadan. Ada kami sunod. Nagiging mga mundiya dapat na sila isunod sa ibo ko na subak nila sa kaya pasadan. Saksi na lumalag na ito. Ate, nasasaksiyan kami kakapres. Tiga. Mendetan lagi piya mendetan lagi. Kami lagi yang jadi buat mendetan ya mendetan para mga piya. Ate, saksikan umadang na ito. Kaya nga mga kapan na iisa na kami sila. Hindi ka nung isumubak sa pakwa. Katakan. Malagyan niya mga pagarihan ng mga kung hindi na sila subak. Wala pa kayo siya ka, Bulbeo. Ang mga itipupit ang Luzon wal Jamaah. Kasnalik, si kumiyatay amin ito. Ay malag na siksa, pagkarano siya. Ano na siksa? Sugodan niya, o sunyawan niya, anta amin ito, na makapupeto, sugodan niya, agiyang puto, anyawan niya. Kung itipupit ko na Luzon. Pwede na yan. Dami yan sumbaga, sumakay siya. Dito ka ba kayo? Ayaw mo dito ka ba kayo? Dito ka Pakai. Ang dito ba? سؤال السنة والجماعة اختيارنا تعاد الروح فقبلوا سنيا وسيقولن فقبلوا سنيا وسيقولن هو يا Saksi niyo, madam lataw. Tapi terus ya, kuya pun sunya tay sa iyo kumba-kumba. Katamu dito, apa ko siya na may karibatan. Wah, alhamdulillah. Napila pa siya na, pwede na mo pa yung kursa. Alhamdulillah. Si Ali Hasan, Amir itu kasih posta, kita Syekhi Al-Muhtar. Guru ang napadadata. Tataon na kami na sa atida, kaya kita rin ang unod suwa kakwas. Nandito na kami sa Syekhi Al-Muhtar. Ayah atida niyan, natingin ang nabasan siksa sumiyakay sa gitna ng ako. Pwede na sa dunia, di ba rin sa nagpasis? Pwede mo sa dunia, ganyan mo ba? Sikong siksa sumiyakay ko ang man lang yung nabasan. Nabasan gitna ako ba? Ino, libat ko siya kinan, ang takakorek. Ang yung kita dapat tiba-pulak-pulak ko sumyawa. Sa iyong kabatay. Saya sabi ito maguru ka ba? Kaya ni Hasan. Nasa ayat niya, nabasan siksa, Pagina na po sa duya, siya tingin siksa si Kuwarsa. Nasama niya mga bilangan. Ito ay kukumpa sa likod akpit niya. Kaya kanere, kung ay kukumpa sa likod akpit niya, natingin na po na siya siksa, kasi siksa sa akin man niya na, Kuwarsa. Ino, ribat na ba? Nakakuri. Yan ang bilangan. Puri betul. Sekarang ayat wal sunnah wal jamaah dan siksaan kafir. Udah suatu ini benar Muslim, berdosa, si kubur. Pakai sih, si kubur lagi lalu kaya, kalau nak nak kita tidak ada mana video, Sudah sampai sudah bayang, Kita tidak ada video betul, ini betul. Kan dia sisa alam barzakh, sisa alam barzakh. Dan nama kata guru, aku dia kaya, umama kau sedunia, kalian ada video. Papa, apa namanya? Baka pa naman. Dahil ko na po ito. Kaya naman sa siya.
Tidak boleh sebenarnya kami harus tunggu sama kasih. Tidak apa kayo. Yang kedua kan, kubur. Mana kubur? Nasi mana sa alamul barzakh bila dipindu ko. Si guru dia biasa. Nah, kenapa orang sisa saja dia apa bakal dia dunia. Next question. Alam na namin ang mga sa minisyon. Wah, kaya kita pakai siya. Magariya. Oh. Nakaisabog sa kinaluwing ka. Tigda ayam ananya na tuyag naging kutamiyata. Ang mga pulpot sa ging kutamiyata niya na dadanian. Andi galing kukuran sumiyatay. Kaya binili kong isipan naman niya na kukuran na sumyawan na dipulpot sa ging kuto abadanian. Andi dari sa Quran. Marayang adanian. Siku si Sheikh Ali Hasan, makikumili ako sa Sheikh. Oh, nabuwag mo. Sana nito nakuira ako sa Sheikh. Kapag ginawa, siguro ko. Bakit naman kaya nakuyaran ako, nabulas. Kapag nito nakuira ako sa Sheikh, Sheikh, sabi ko na, liba na. Ibig sabihin, nabuwag sa akin. Okay, Sheikh. Mana gurung kasi Ali Hasan? Shaykhi, dito gusto Shaykh. Bumara ko Ano ka siya. lang kasaya? Shaykhi, mana gurung kasi Ali Hasan? Nakuira ako. Sisibok mo ka. Uy, bud, Sheikh. Shaykhi ka na, Shaykhi. Ano? Nabang ni ko. Mana guru kan? Guru kasi Ali Hasan. Nabi kursi terus. Nabi kursi wan saya kami na. Kaya ko yung kursi. Sumama rin na buwakan. Shaykhi, dito sa Shaykh, Abu Shaykhi. Dito sa mana? Ating lahat ng mga diya. Kaya ini betul bagi Ali Hasan ni Shaykhi. Hey guru. Bakit buwakan? Hindi ako ba rin ako sa buwakan sa kaya. Tingnan ko ba din siya? Kira lambog. Naman ina, mamay sa Oras. Dan yang sumber naman na ako na paisina kasi utama ni Lora Propan. Dia mo kaya iya pa na kumira ka buwakan. Paisa apa na kaya pagyaman naman. Bawanya apa lagi? Kaya saksikan mo madakla tao, ada niya siguro sa mga pakisip. Wah, kaya ako tingin si Ali Hasan, ang karera ng video sila sa akin. Ayaw, simple ni Ali Hasan na muntun sa wala kuwaras. Allah Akbar. Kaya ako tingin, ayaw na pakisip, at magaling ko, naging na iya Quran, 2 minutes. naging na iya Quran, na ayaw kadakal asuran yan, na magatos ang usapulawan. Nabubigyan Allah Ta'ala sa Quran, ma farratna fil kitabi min shay. Da'at ibu Allah alipasakan asay si Quran. Na ino kapaparatiya swada mul qabr, ano nabi Allah Ta'ala? Wama akitin yang seyan. Wama atakum rasul. Dia kami akan begitu. Ada kontaron sa Quran. Dia kanila sa pakisip. Ando niya ano sa Quran, i'adabul qabr. ada semua benda yang pinero na dah. Jadi kan dia pasti ada masalah. Asal, ada kekacauan. Sa Quran ada agak jadi dia buki buki. Dia pasal ketika ada adabul qabr. Dia karena dalam adabul qabr Quran. Nah, sa Quran ayat na pasal. Oras, niya pasad suras. Apa sih? Pakai siya ka mo. Nah, alhamdulillah. Nah, puro untuk. Nakatanda si ko umulisyon. Nada ako. Ano si ko? Ini yang kasih katakan. Ini yang masuk katakan. Oman makatinig naman niya kan. Oman makatinig na tanah pusin niya sa. Siyempre, kasi ko pinirmata. Ada. Si ko pinirmata. Dari sumikat. Ikaw mo din. Kedua na po. Pak siya kayo na po ito na di pa kayo. Allahu Akbar. Jangan magpindah. Nakuto mo na.
Sumibak siya mga sulat. Sumpah! Dito ka, ay man lang na ini, buhay ka, alaw na paro, yung magpuan. Kagyo to! Personal! Susura sa kapas. Di ganda ito ako. Yan, dito ka, ano ka? Nanti mo na nanti ko pa kayo po niya po yan. Lagi nanti pinta yan. Ini video. Nasa video mo ka, nanti ko pa kayo makakanapunan. Kung nasa ingin mo ka, nabuka. Koto mo dito! Kaya people sada si nauman itilog, kung isa ang dua tilog, na anak, cross examination. So ikaw mo na, kung cross yun, ada cross examination. Ay, kadua ya? Ay, mabuti tigil ni Seth, kaya pinterin Lagi to. Maraya, basta, ako po lagi mo na ito, lagi ko pa kayo makakanan. Bakalan siya lagi. Nakin dami. Lepas siya, natitalo ka. Kami naman nanti ko pa rin eh. Oleo! Sabi, nabibila ka, ako na may nagkamuli. Nabibila ka, kamuli. Kenapa? Perasaan lu, perasaan lima tahun. Perasaan lima, salib lu. Basta yung mo din lang, nanti ko pa kayo. Sa pinto ka, nagtitilo ka. Anak mo direktor. Niya ka rin eh, sa pinto. Genak pa kayo. Ayat dito daw kan pagulay. Iman to na sika do na biya ko niya. Apa ba tingno makita So pag ganyan iman to lagi mo pakatulon. Si kami mo patulon. Pero kung ginawa ka pakatulon ako nga. Pero kung hindi ka tulon gabi ka patulon pasal. Niya ka rin eh. Sama ito. Niya ka rin eh. Niya ka rin eh. Sumito ka, init-init na lang ulit pa orang. Dapat nga rumiyari, sino ko agad eh. Dapat nga rumiyari, sino ko hindi ko agad eh. Niya pa sa, rumiyari lang sulat ko. Ano kira yun na natin? Sudah rin kayo sita. Ano ba yung anak mo dili ko na niya ka ni wali wali sa patulungan. O pakapulong lang yung natulong. Yung tulong pa sa natulong. Pero kami ron lagi, kapara apa niya? Di na. Ay, pacho mo lagi. Turuan lagi ya. Lagi dari mana ko na ko sa Ako magigitano. Kaya ko pilihan mga pagay ko, magigitano. Yung saksarto sa mga oras, sa pagkamo, bilis wala na nakasundalo siya. Ubuis mo na lang lagi ang kapupula. Tumuyo daw si Mas. Okay na ba diyo? Ikaw sa kami na. Ika rin na imbusip. Wala sa kanuan daw tala, labay nakapagulong. Ito, wala sa kanuan, ika rin pinsaga, ano may nag-iimbis kasi. Ano na rin sa isa? Okay. Sinabi ko. So, close ka.
Imatunan, dia masuk sa loob. Ribatan. Yaman na ribatan, nanggutak na ngayon mo tapi ang niya. Kuha. Tayo na kasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Ano na lang lagi po ito agad pero agad kaya pagalitan. Asimul di Albani. O kami akan pulang kami nutus na sa motok mana de kami alwilian kami didelian o ayat o na Quran. Iba ayat ano to na ada siksa ko din. Dan dapat ini ada kamu berhibayang. Yang usia hibayang. Dan dapat ini beda. Iman tu nak pergi sana rumatan. Lagi kan yang apa yang alwilian. Lagi ngalibat alemat. Ribatan. Lagi kan ya uras kami mati. Ini itu orang siram yang sunnah. Asy'ariyah siram. Kama sa mga may pasiran, asang likuan, yan ang nilang asy'ariyah. Sa kanila yung matawron. Sige nga asy'ariyah ang Pilipinas, apisimpi sa umur. Oan, Allahu Akbar. Oan, sisa Ahlus Sunnah, asy'ariyah, na ayat na siyo pagiran na su Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Oan, su Imam Abul Hasan al-Ash'ari, na nanawan niyang tabiat, ikapangakapit, barat at takfiri. Iba niyan po sa kafir sa mga tao, ako magklim sa isa-isa at Tuhan na subuswa ko. Dalawa ng tabiat po Imam Abul Hasan al-Ash'ari. At ay mga nilalabagi ng mga pansay, mga multi, ang mabuka sa katero, at yung mga kafir pamiran. Dalawa ng biwa mga Ash'ari, saksi niyo. Dalawa ng biwa mga Ash'ari, may miskirin yan. So ito na niya na Ash'ari. Kung ikalit, ayat na siya pamiran na sa Abul Hasan al-Ash'ari. At tunay katero o Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Sisagin kaya kita Tabid Kadibin Muftari. Tabid Kadibin Muftari. Siyempre din kaya kaya mapunan na Ash'ari na di niya musulod sa Imam Abul Hasan al-Ash'ari. 149. So Imam Abul Hasan al-Ash'ari na may alwi saya. Saging nga kita Tabid Kadibin Muftari. Ama pada lagi ka yung mga pagalitan na muno siya kong Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Uwan, nakatay sa watir yan. Ngunit niya bumagal mo ka. Uwan, nato na ipinto yan, mag-iubod kayo. Ishad alayya anni la ukafiru ahadan min ahli hadhihi al-qibla. Sisikan yan din. Sisagin mo na mga lalaman. Asakan na ayat ang yatagan. Mapitagan. Na kunabakan puno ang kami na sa katawang daw. Aaya, inglat yan naging pagkitabutan. Mga naging pama. Sunod sa Imam Abul Hasan Bididaro. Why? Di anna kulla yusiruna ila ma'budin wahid. Ay pinasabag kanya ng tatula kami na sa katawang daw. Aaya, pagkitabutan niya kung asimbo yung naging Kaaba. Nasabag sa lago sila ng mapaparatiya. Aaya, Tuhan na isa sa manas musuwa. Ano yung kami mga kabir saya, mga kinasari. Kaya kakapir tanong yan, nasiyo pa yan, sige ba, mabukasan na Ash'ari. Sa kanya dito ikaw, ito Ash'ari. Ayan nasiyo pa yan, nasa Abul Hasan al-Ash'ari. Naging yung mga pagalayan, ang mga multi, uwan, tabi yung mga piyaw, imukmuk. Ano mga piyaw yung mga mukmuk? Uwan, nabawa siya naging piyaw mga Ash'ari. Tuloy gabi. Nabawa siya ng piyaw mga Ash'ari. Dati, so kita ba, nas'atul madhabin Ash'ari. Wa tatawuruhu fil Hind. Yun suka kana bumbulaya, ya kana tindig madhab Ash'ari, aku suka mengimprove di sa ingin India. Ini surat lagi ya ulama approve au ya penarina. Lagi dia approve au ya. Ayat lagi ya ulama si Dr. Abdul Nasir Al-Malaikari. Ini ini saya. Sama ni ribatan. Wah. Ribatannya ini saya. Wah, artinya at-tayyarat wal afkar al-mukhalifa li ahli sunnah. Ada tingin sa mga grupo, mga sikta, ang mga susupak ko ahli sunnah. Maganero, Shia, mga Shia. Ikadua, al-Wahabiyya. Ikatlo tingin, at naba ahli sunnah. Sumusupak ko ahli sunnah, at diwadiyya, mga diwadiyya ng mga pagalitan. Labas sila ahli sunnah. Mga diwadiyya. Ayat na dito, na ulama sa India. Kita yang mana tahu?
na kumukupit siya mo sa kupit ang mutasila. Hindi na pupunutan si Imam Abu Hasan al-Ash'ari sa isipo ang kinagin. Why? Itang niya ipanutuan sa Facebook sa mga mutasila tanunan. Mutasila. Mutasila. Tapi na sa katawan na sila na mga Christian sa mutasila. Why? Ano to? Tapik. Riba talaya pa dali. Sulaman ang piyang alawin yan. Butang na. Riba talaya. Yapin. Riba talaya. Wala man mamupiagusin lagi. Nagabutang. Tama saya pamuesin sa kuna. Napiagusin. Buto po siya pa. Tapik. Buto ka po siya tapik yan eh. Allah. Ay, ito kaya mamusin yung mga tao. Hindi yung mga padang nagbubutin. Tatatapaw sa sila. Nakalagot mo naman lagi, sulupis mo. Pero dito ba, ano kung mag-egit mo tayo siya? Natusok kita po ko. Kataya. Hingga yakikag nakita po Imam Abu Hanifah. Wah, hingga kita po Imam Abu Hanifah na minali siya in 83. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل الجبر والاعتزال. Yung tingin na di ka pumanay sa gimputo yan. Yung ginagay sa Quran. Yung di ka pumanay sa putawil na yung di mana na budul wala. Yung lima wala. Na yung mana sa budul wala at tangali mo yan. Naging tingin nakatuluto o mga kadariya o gusto mga mutasila. Naging yung mga ito, naputupin nila kung di ka na yan, nagkila na kadarapan, limo. Yung tayat, nangyari sa mga na limo. Ano na, ilan. Kita kung Imam Ibn Hajar. Yan, isagin niya kita kung Imam Ibn Hajar, Al-Haytami. Huwag, aaya inip maanan niya, si saging po naminaloy, ayan. Nana Udra Bagel 171. Ituloy po mulabi. Innaka lamma akaturko ni Allah Ta'ala hadith kursi. Innaka lamma khalaqtani biyadika ay kudratika. Gunya tingin ko alin na kung ka. Ang gulanan ko yan ka. Na ay tingin naman ano ko na sa kudrat ka. Ina-asyari. Uwan. Mana yan? Naat na mga asaira dumiliw po si Mukpit ay man yan asari ka mga putasila. Nah, bilang man akuan. Pitro yan ay man yan na lupitan pun o kuba agyan po to anyawa. Yung po anyawa na di mga surat-surat agyan po to ang mga gusok yan. Ano sa pamigiran? Di ko tautala akala ta'akilun hindi pa po sila sa mga pamigiran yun. Naman nakakuan, kabubog ko niya ka ito, nakabubog nila kurafat. Balag na gusto ko niya, balag na gusto ko niya, ano sa utak? Agiro ka kung lumit ang kuha sumyawa na makapsulan-sulang subusok yan. Balag na gusto ko niya, ibabubog lagi mo na ba yan? Subusok na sisipo na. Ano sa mamigyan ang utak? Akala ta'akilun. Laniwati ko, lagi pa ko sila sumakat. Naman yan? Lumiyarin sa yaman niyan na silang kulimadagan. Uwan. Na di niya katawan na sa Quran, na piyakarat ako ang Allah so majority. Yan na majority, naging nagpito mga Kristiyan. Naman naging election, sa majority, naging po katawan. Ngayon na sa Quran, na piyakarat ang Quran so majority. Wala tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dinidigan di Allah Ta'ala, magunuti. So kalat lang ng mga tao, ang malilugperan, sisagin po tuwalalan po Allah. Nagyong nasabilullah, ang yaliru, na yun sa Quran, ang kita mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano sa mga pagalian? Yun na yung mga dalilian, ang mga hadith, ang mga adabul qabr, kaya hindi yung umiyakan sa mga tanong iman, kapag doon isang may isang tanong niya rin na hadith na. Dahil hindi ginagawa. Mga adabul qabr. Uy, dan yang disampaikan sa 5, 10, nabalay din yung tanong niya, ada kata ayat, tapi yun kayo tanong atil ko. Nah, sekali na tutulong untuk hari talaga bumiyakin ng mga hadith. Diba? Ako ipantag sa ano na siksa ko. Naman,
Jika ia kuat, api pun dalil yang mga hadis. Na sarami na mga anak suting dulu ni. Manilibur bukan. Sebab sampai karena itu yung Nabi tidak mengatakan Nabi. Ayat ini dengan Nabi. Apa bunutan kuurian wa bertanya kita bukan. Mano ko sampai kapan bilang kan Nabi kemadakal ang mga hadis. Apa berikiti ay niya pun Nabi. Mas madakal pa lagi surah berikiti na hadis. Hadis sukuri ka hadis. Ulit kami. Katay. Isa kita iyakuan kitab Hadmul Khurafat. Hadmul Khurafat na ini surat Usama Fakhuri. Ano yung katuloy saya? Alam dar Qutni. Fitru dar Qutni. Why? Mal hadith sahih lil hadith illa kasya'rati al-bayda fi thawr al-aswad. Naman tingin so hadith sahih. Na aya kay itu yang bilangan. Why? Aya tingin na kay bilangan o hadith sahih. Na pumaka sa ibarata na lagi umaputi abuk si saging kuto ay mga naniyan na sapi, mga sapi. Yung kutabong kulo yung mga sapi na ayaw mo tingin na halithun asahih nasa satima. Maanaw to, ayaw kadap lang kung mga halith iman to na mga pabriki tinabiyang mo na. Pagkakapasay ko sa sapi, na yung tabong kulo yung kuto sapi ang mga ito, may itong mga manaw. Ayaw ko ako ano, halithun asahih, naging kuto maputi yung nabukyan sa satima. Maanaw to ay kinaya ro na may ito subilangan ang mga halip apurik. Eh naman ng mga fabrikiti ng mga halip. Naman din kayo mga halip, kung ipsulat ito na iisa pa ito na ito. Ano so, ano so ito? Yung ako na? Sahih mo ito. Sa tanong mga tabli, kung ano inawin na lagyan ang fadail, alam mo tanong mga tabli. Okay, pula-pula lagyan ang mga bukti, may kasi sarap. Ang dapat nasigil ang gili, sumambil naman taon na inauna. Sa nagawag pagiliran, ang masap na lagi nilin. Allahumma. Yari sa kaya fadail, mga pagalihan, ang iyong putuwas Abu Bakar As-Siddiq, radiyallahu anhu, na ayak adakal apelutong yan ang mga hadith, si kumasagyan. Na kenapa may hadith kan ini sampai sa 500 hadith. Fadail, munafik. Aya picture sa mga fadail, hadith ang nakakil ang sulasang. Or natin may duro sa picture. Aya picture sa mga fadail na 260. Kaya kipano ito mo Abu Bakar, si kumasang yan, 500 hadith. 500 hadith. Agito na ayat ang papiro ng mga sahih hadith ng mga hadith. Na siya kini apagari ang namul di Albani na ang napustihan aswat tingin subsem ka po hadith. Na kung pumayag na siyang kaya na sa Quran. Na basta tingin na masangka ka sa Quran na may kafir ka. Mana basta kung na masangka ka sa hadith na kafir ka. Na kung pumayag may pagkakabili na sa uwag ka. Na sa uwag ka na kanaba sa sakiman na hadith na inong kiriyan. Na naman, pinitutong yan. Kung napinilawan ka, pinitutong ka. Wala pa makasama itutong sa hadith na wala. Sana yan ang magiging berian na bukit. Kaya dapat ka ako bakit asikik siya niya mapatay. Kung ako kumagay mapatay sa tayo. Kuwan, na 500 iman ahadith at yung itutong ako bakit asikik. Siyong masa umar. Niyari sa niya kita Sahih al-Bukhari, Nihayat Ustura. Kuwan, niyari saya, si Saging at Tabatat Ibn Sa'ad, anna al-ahadith kathurat ala ahli Umar. Niya kadang latihan sa mga hadith si Umar sa Umar. Niya kadang sa mga hadith si Umar sa Umar. Sa manutong na ayah khalifah na sa Umar. Fa'ansyala nasa an ya'tuhu biha. Nakikita naman niya sa mga tao. Sa ayah pitero yang piran na timu-timuani wag yan na mga hadith. Nabuliniwan. Nakagiyang umibigay na naging puto mga hadith na timu-timu. Palamma atawhu biha amara bitahribiha. Na ini suku Umar nakatutuma sa iyong mga hadith. Sabi sa Umar radiyallahu anhu. Nah, sabi sa Umar dialih sa Sahih al-Bukhari. Nah, dia akan berkata. Kata hadis Uthman, warada an Uthman ibn Affan annahu qala, la yahillu li ahadin yarwi hadithan lam yasma' bihi fi ahdi Abi Bakr wala fi ahdi Umar. Inna di Uthman, sini masuk Uthman. Inna di pakai kopi anda tahu.
ibarat na din yung panutun na hadith. Alam yan man, si kumasa o Abu Bakr, Abu si kumasa Umar. Hindi yung kabay. Si Dua Khalifa, na eman na yan, na isa sa pare ng naging kuto di kapamanutulog ng mga hadith. Na dapat ba siya? Kung mga fair trade? Ha? Ay, sila mo sa ano? Allah. Ay, di sila mo. Ini tira. Karena itu nasib sa bitigan. Ala bitigan tan. Ala bitigan tan. Oh, dia kita, oh tira. Ala bitigan tan. Terus kami tira pa na 15 minutes sa berbat ko na sa. Tari ko. Muli ito. Oh, yang mana namin pasal kami tira. Sumiyo paksa patakan. Ayat matur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisa Muslim. Kata yang mata kamu saya. La taktumu anni syai'an siwa Al-Quran. Ini waktu Nabi pesuratan aging kota amanan yang nasai. Ainun tanah Quran. Mana suci Nabi sumiapa. Wah. Waman kata anni saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam surat yang namanya Al-Quran adil. Ini daftar ya. Wah, baik Al-Quran. Asal kau Quran. Kalian buhu. Nah, ayat mengenai irisannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mana pengalaman mana? Firman yang Nabi. Isani ni sumiapa, ibu surat semua hadis. Nah, esok kami ini bulu, kami ini surat jaga masalah lagi mana? Nah, ayat tersebut kami masuk instruksi sudah. Apa mana kami melakukan wajib mutahadi? Ini kan wajib mutahadi. Apa mana kami melakukan na pangiling upulayin bukit Allah Taala. Nah, di upulayon, nasib surah tanu di tanu paguntan amana ini yang kutubu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dia ko kami ano yan. Isa dia kami patah ke mana? Absisa dia tayo sa gimpo to ako ba ilalim na lagi mo to tiping. Oy, amin nita siksi ko tao. Na ayaw mo na kapsikso lagi mo to kay di tali masuk sa bengen. Mana si nita siksi tabian anda kaya mana puna badani. Din nakalipat tani lagi mo kasi sa Sahih al-Bukhari. Ama surah to ako dito man sa tiya ko ta. Siapa na sa Sahih al-Bukhari hari kapris. Ya sa Sahih al-Bukhari hindi pula tinahayag na ako ay ako Nabi pero binasa ko ini surah Allah. Oy, asukun sa Nabi na ini po yun yan nalaw na bawa ako dito ako titik na unta kapag sa ulong Sahih al-Bukhari. Ini lagi dia ka pula kaya kumapag siya hadith. Tapi yang ini pagkakami si Mona Albani apa makanya titik siya unta na mata ini lagi nun. Mana titik siya unta. Oy. Nah, sisa Sahih al-Bukhari. Ang ay punya dari dengan Bukhari. Oh, si Bukhari na ulama. Umit na kuno tayo pagriya. Labas kanya insyaallah. Oh. Labas sa isi. Dia ba itu na masalah. Ada dalam subitian, ada yang isi karang, ay subitian itu kira. May magigan ang sama. Ada pada sunutan mo bitian. Ada yang isi karang na betul. Ada dalam subitian, saya itu Allah Sisa Sahih al-Bukhari, memang tu ayat benar nak lagi nama dalil yang tiga hadis. Tapi nama ada dalil al-Bukhari. Sisa Bukhari, dia yang 30 minutes. Alhamdulillah. Sisa Bukhari, namanya Al-Wirun, agi puto mapengasuh suah ubay. Si kumana atau dia kana na isupa. Allahu Akbar. Naterima tak betul? Wah, lagi tadi kan Sahih al-Bukhari. Nanti itu betul di paham. Hah? Ya langsung asal. Pakai Sahih al-Bukhari. Nanti bilang sudah asal. Nanti pilih. Oh. Nah, ya bisa dia Sahih al-Bukhari. Pokoknya pagi sih. Nanti terperangan. Asusah lah. Nah, anda bisa yang Iran asusali. Bisa ya. Karena banyak mahram tak bisa Iran. Malah atau ada supaya. Nah, kira tidak pernah sujud sali. Pilih yang menghubung kalau akan seorang bolifah. Jadi kalau hari mau bertanya, ini maksinus. Di mana? Ini mana kau susah? Aku masuk ke surga. Asumnya waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih ya Rasulullah. Antum ini muslim kan? Di mana pilih yang berguna untuk rumah kana suatu budaya bagi menangkap pengaruh mengambil dia di mana? Ini namanya Rasul dari kita bisa ya ame susah. Antum nama di video Nabi. Nah, dari video Nabi ardihi kata sesuatu masanya. Allah tiku-tikuan sahla ya Rasulullah ada mana ya ika pula sesuatu
Sibuk dari riwayat Nabi Yahya, anda sumpahian anak kau. Bukan. Nanti udah lihat kata wanakan. Mana tahu? Mana kedudukan? Kedudukan apa kedudukan Rasulullah? Ini hadis Musnadul Imam Ahmad. Mana lagi kamu terlihat? Dia buat tiru Nabi. Lagi itu kas dua saja utang berbeda. Apa nama mahal? Mas dua pakai tebut tahu ka. Saya mana tu nagulanan satu tu kayak mana ni aku tahu. Mas dua pakai tebut kau lah. Boleh puluh atau kas tujuh utang berbeda. Sudah bermahal. Apa mana isu lebih susu? Bukan ya nanti. Nanti kamu nanti saya sama. Kita masih tahu semua. Mana lagi lu kata tengin aku kalau mau pergi nak bibirmunya. Belum mau sesuatu yang mana nama? Bukan. Mana? Ini sudah kita dituduh mengambil kita instruksi ini. Apa gila kita lagi kita hadi? Hah? Masih instruksi kami apa gila lagi kita hadi? Bukan tadi mau pusukan. Ada itu. Si Musnadul Imam Ahmad. Musnadul Imam Ahmad. Four and six. Ini berapa? Four, five, six. Ini hadis na isnaduhu sahih. Sahih nabi. Kasi ako sabihin na ito rin na sahih mah. Uwi na naman yun pasulatan. Kuwan. Ako na ikatulong ko nabi. Idza sami'tumul hadith anni tunkiruhu qulubukum. Basta nabi mga nagkaroon sa hadith kasi na addressa. Tunkiruhu qulubukum. Adi ketanggal ko mga puso yun. Mga ketanggal ko pamilatan. Wa tanfiru ash'arukum wa absharukum. Yung di mamangrang sa mga baray po niyo, mga ginawa niyo. Yung detalima, yung kakendali sa iyong hadith. Wa tarawna annahu minkum ba'id. Niya kawatawalan mga ginawa niyo sa mga ginawa niyo. Wala tadi detalima po ginawa. Fa ana ab'adukum minhu. Nakanalan niyo. Asam na ang yasak at tinagis. Naman, kasi siya ka puso nyo yung mga pamilya. Basta mga batitan sa hadith, tadi detalima mo puso tanong. Di tinag puso. Namaan ito sa ang yasak o sunadi. Yang apa sudah mula bibig ang pamikiran. Puso, si kuhalit kung ito, kurit ang takan. Lagi mo tahalit, at di mo labing pakasusunga. Dito tali mo puso ang biyara sumama. Dito tali mo puso ang ibangan ng gulong lang. Lagi mo katagtagin ako, karo mo pagdagan na ito mo yan. Kung naman mo pakasusunga, hindi ang gulong isa ni suka. Nabukayan na. Ha? Lagi kayo maranaw. Hindi niyo na siya pakasusunga, lagi mo na mo may kapagid, siya niya kabayan. Ano ba hindi mo pakasusunga kapagid? Naginan, ikaw pinangbili ito sa mga hadith, adibit tali mo mga puso, kaya malak na mga susunod ko para man Allah ka ng Quran. Kuhan. Pag sa mga hadith, adibit tali ma, kuhan man niya na puso. Ngayon nyo yung puso, ibit tali mo puso. Naging po ito hadith, o pamakaging po ito man niya na tanduk. Na tumana, sa ginang po ito ang Panginoon, nato na ko yung video, igaldum. Igaldum mo, napaginom lagi mo na Panginoon. Apa mo naging asa kami nito na puno na pagiging taon. Mana igil kau dir. Kenapa nak kita lima tahun tu? Igil tadi mau push kamar sih sultan deh. Mula-mula lagi kita bangau. Bibi kata je, pesan kan dalam pun bakteri lagi kita tian ini. Mana nak pagiging taon? Hadis. Kita datang Allah Taala sa pemikiran puso. Basta igil tadi mau push lagi kita hadis. Nah itu paling datang berapa. Lalu sabi nama tadi nama wali. Uras. Ha? Hingga yan, ay mga to na matay ko lagi mo kami atay, nagkasuiron lagi ko to anyawa. Anak mo yung gusto. Luyan gusto lagi mo kami atay. Lagi pa man nagluyan, na ito lang bigilo na, mga kumanin kami atay, atay kami yung gusto. Lagi ba kami sinapos pagpapuyay? Hindi nga mo yung gusto. Allahu Akbar. Na ayat na miya sumak aging kaya pagadian na sukitang Allah Quran. Ama kadua suka papatay. Amat tanah kaini buti mana kapapatay ang inibig Allah. Tuno to kapapatay dito so pagadian na tanong paduan. Namatay tan. Ingat mo kapapatay. Naginan sa mana ni nakabitagutan ng kukuha. Kuhay na lagi mga tukawiyag-wiyag. Nangya supak yan kasukawiyag-wiyag na mga dudul. Kuhay. Naging po ba kaya ginawa ni nagduwiyag-wiyag. Naging po tamiyag kayo. Lagi mo tayo kumani, napiyan at talunin sa mga
Niya sumak-sukuran. Na basta masumak-sukuran, naging di mga karina, sa ribat, naging kutuat yung uji, ading ka di panampay. Yung adira di panampay, sila na antasik sa kukuha, patuloy ang sunyatay, naribat ka ng kayat ng liya bulang ka, ang kontradik ka na sukuran. Na basta makontradik sukuran, iuruji mo na yan, naging di mga karina sa ribat, naging ka ng aagida, ading ka di panulong pagarya. Why? Adi, tumuha ka siksa kukuha. Kita tagilin lagi na siksa kukuha, yung sabi ka na mga sisiksa ka kukuha. Sabi na, alhamdulillah, yung mga kami na ada siksa kukuha. Naman na ibadah Allah. Why? Nanti mabalik na siksa na kasunaw na mga dublipan. Why? Dublipan ka, pag isiksa ka sa anak naman, pag isiksa ka sa akin mula kuha. Lumundi. Allah Akbar. Ayaw po siksa na sa anak naman. Sibukin tayo. Why? O pa man, sumarian mo, umukara di ko kami tayo. Nalagi di mo siya. Sebelum Allah apa tuan itu ada di semua yang sama nak memang di semua yang tadi kami atai. Bapa barat yang ada semungkar, di mana mungkar? Di mana ada mungkar? Nanti sila ku pengaruh mungkar semungkar. Ini apa lagi mungkar? Ayam mana mungkar nama rata. Nah kenapa sifat Allah ibu pun itu sama rata. Malaikat pernah ya? Mama abdul ada malaikat. Nah ayam anaknya nama mungkar si rata. Namanya karya-karya dari ketarima o puso. Ibu betul nabi. Oleh sebab karena bersifat Allah itu kami puso mengatakan. Oh itu kan ayat pengajian punya ibu tujuh mulai dengan mereka masih malaka. Nanti kamu bilang apa marah? Lepas bawa pintu mengatakan kata si muka, baik saya mereka tuh lu bahasi muka. Dia aku bilang marah. Bagi banyak mana dia naik itu dikirim kami. Jadi nabi. Ibilis. Yang kedua tinggi tafsir yang mana ide dalilnya. Lihat tu semua. One nine four. Ini dalilnya al-Quran ayat Al-Quran. Ayat tu mengapa dalilnya? Abitin at pinakati sa dalil ng Quran at nasisap ko ba? Lagi mo tayo na annaw yung oraguna aliha buduwa wa asya. O inaya problema sa aking kapagalitan na inilay tabagi kaya sura na sura Makkiyah. Sini ito sa mga. Na ayat kaya alin ubitira ko siksa ko ba ang yung pangabutan lagi mo tayo muli mo ba nasis Madinah. Maana sa mga sura ang yung katulong sa mga nada kaya kung siksa ko ba? O mga ada siksa ko ba na yan na mga tukuro na suwaysa. Kenapa susah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada siksa kubur. Nabi ini pas semua surah, kami akan turun semuka, ada pun siksa kubur. Nanti bagaimana? Mas mapasang kali suaisa, mas mapasang kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kutwa ayat kagarian, an-naru yu'raduna 'alaiha. Nasibu panunumpang mga sundaru Firaun. Nauto dalil sa siksa kubur. Apa ya? Ini sebab naging mga sundaru Firaun lalu na kubur. Nah, tapi kita sudah pintakan siksa usul ukuba, sul. Jadi mana tu sul? Nah, semua mga tanda Firaun, nasisilang niya mati sa kimutahin. Ang niya sila na putila sa Firaun, gawin ang mga kuba. Jadi sama itu na ibudalil lagi ngayat, ang nabudus pakanta pa siksa kuba. Kakatay so pakaantapan na tiga jiga imam kasi ibudalil. Lagi so tiga di pagmalaki. Wan. Kenapa ayah mana akan berusaha ako saya? Sa hindi kita imam Ibn Kathir na magkita kalimami sa kompleto, hindi ko ba nakadalil ka? Hindi nga kita. Nasunalil ka na ipulang kita. Lagi diwasi ko na ipulang yung mga kafir, nasuli mo niya. Kaya lang kita. Lagi kita ba magpaparating na ipulang kita? O, nangyari saya, ayaw pangamumula din sa gipon ng mga pamilya o Firaun na kasundaron yan, wa inna arwaha ali Fir'auna fi ajwafi tayri sudin. تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عبدها. Ebi na pagpinto, naging puto mga Niyawa, naging puto mga sundaro Firaun, na plural sila, naging puto mga papano mga ito. Oan, na ipulan kami, naging puto mga Niyawa, naging puto naraka, simoy ang kanan yan, nakapita-pita, ang nakakagabi-gabi, naging puto sa kapagigay kiran, nabuto ko ba? Na ipulan nila, hasiksa ko ba, nabuto ko ba, sila sa naraka. Naman ito. Akhirnya akan beli pangeran pemadam lakam. Dia nak yang bayar beli pemadam dari Quran. Quran fitur Allah bila pun. Ma farratna fil kitab min syai. Ya ali pasab nanti wallahu taala Quran syai. Bagaimana pun rasul?
Kaya pala ginagigaro na, hindi galing sa siksa mo ko, hindi haray-haray ka na siksa mo ko, hindi ko siya naman. Allahu Akbar. Ini buyag na ko. Sudah pa, pinag. Post examination. 10 minutes. Ako kita ko ng usul na pintulan niya. Pasti mapasag sa close examination ni mo na conclusion mo. Mabiyaari na ito. Kasi siya kung iba ka pasama mo dito na. Kagi mo na ito ako naman ang tuloy ko na ako sa kape. Kagi ay tipiya ko sa ulian at limit na akuan. Ayaw pa na iyan. Ha? Ayaw piniti na ayan. Lamang na ako ang piniti na kaya susunod. Rin na ako na kaya ikutulang mo. Dahil hindi na nagbiyan mo na law. Asa saka ito sa halip na mo. Na ikaw ko lang na. Wala pa isa rin ka. Malah ko libo pa yung Quran. Libo na kita ka, wala tutira ang karaman fil ardi. Yudhilu ka sa bibila. Di ba talaga pagawin ko? Boy, wa in tutira ang karaman fil ardi, yudhilu ka sa bibila. Di ka po rin na sa Quran. Di ka po rin na sa Quran. Ha? Ang hindi isusulat niya sa Quran, wa in tuti' aktsara fil ardi yudilluka sabila. Sana wala tuti' aktsara fil ardi. Ay pa isa ka. Iban ko. Na aya sa sanggal ka. Adi ko pa kay sa isulat sa mga hadith malay sa paano nagisa dito ako. Yabi na sa Quran dito. Hindi sa paano. Iba ayang urutan na hadith. Ha? Ya bisa hadith. Ito lang yung nabibigyan. Ayaw yung galing ka na hadith. Ayaw yung sa Quran na ibo pagulutan ng Quran. Dan maaari sa Quran, ibo pagulutan sa hadith. Kasusunod niya ka, ayaw titinigin na hadith. Ayaw titinigin na Quran. Jabul na niya sa Quran na ipusan niya na sa Quran. Diba na ipun nila na Quran? Ang ngayon ko din na Quran na. Ayaw din. Ya, kakap na lang na yan. Ini saya nak ada dari apa? Coba pasti yang nak. Anda yang sa Quran anda berkabar. Hati ada. Dah ini ada fil qabr. Oh. Nah, saya ini saya anong sa Quran. Kasiksa si Ubu. Ayah lagi amat ayah malam kasih akan sebutnya su ayat Tuhan. Kapan kita siap naman sikatanakan sa ilong atin katuro kung nangyari sa Quran na ada ko yung kapatid masiksa si Lado berarti kita berwarga besar masuk kamandi alam semula sama dia dia di mana kamandi sa ini pastinya masiksa si Lagi mo sa kanila pa, nakakata niya sumay. Uy, inabot naman. Inabot siya sa sumay. Hindi na lang hindi mo gawin. Lain kasi, hindi mo kaya pa rin. Muna kita sabda pa lagi lah. Makapagin mo po yan. Oo. Pagi na puna ko na tiga, urasan ang lalim mapara. Ay man ko na urasan, magkakawa, bigyan sa ada bukti pag yun ini ko wala sa lagi ko po yan. Ang inawin ko gusto kasi na alam mo ba kung hindi sila nagtaada mo, hindi mo ako. Baru ako tingin mo. Sasok na. Tingin Syekh Aminullah
Hei Aceh kami nulada berwar kamu persasuk aman diskasi begini lagi. Apa mana? Dia sebut apa mana? Ayah benar, kamu benar gini dan om. Hah? Apa gini kalau anak kita? Gila, tidak orang ini. 10 minutes. Ya, tamiran itu tamiran. Kalimat menit. Ilaman. Dia tafsir yang ini. Anggulan ang tinggigian ada kasih saksi buku. Kami na imam piyang kasa. Kasi imam bayhagi na namun hadith ugundo pag na hadith na dugatos. Na o tiga sudah dugatos at ugugat sa ugugat na si sikolang atang nakatala. Na piya kay sila ng iskaw anda ang taliban na tiga pasumanan yan. Nakita mo ba na? Naskala di mga tafsir, apakah guna la ada wafil apakah nasakan lalu may ako kaya bapak sadin na nasang ko dito. Kata ko ni Pakai siga pag iya daw nga sa Quran bundut. Wah itu. Hindi ka dinir ka. Dulo Quran. Wah ano kakakanya. Binakordin ko na lang, binakordin ko na lang. Jadi aku ini ko. Oras kami. Saya apa ya bang? Saya tahu sama ya om. Nanti mana kelasnya lagi di chef. Kuat. Ayo, apa-apa. Ay sa kanya boy, sa apat na pili na. Okay. Ay pa isipin ka. Ay kiyo ko ka. Iyak man na nga, sabi mo ko na mga tafsir. Uy na mga ayat. Yung labot tafsir, yung mga qawl, mga iwas, yung mas'ala yan. Sisira sa Quran dito. Pag ayaw mo din ang Quran, nandun. Lebih lagi yang masalah akidah itu dia pun pemangkut dia masalah akidah lagi dia apa mana very sensitif kaya yang kita Allah Subhanahu wa taala nah ayat kata Allah Subhanahu wa taala wa yatafak ayat mana nasi pemikiran wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh yang utama tahu ayat ini ayat dia di gede-gedean lagi kita ya apa nak Allah Subhanahu wa taala apa ini apa barang nah kan gitu nah apa Apa ini penulis sekali. Kapan istri? Ayah udah aku malah kasih pemikiran ayah di atau ini dari juga ada kanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Subhanahu wa taala juga. Ayah pak istri berkata, ini hadis Al-Quran lagi karena tu ini nah masalah akidah lagi nama ada ni bagi pakai saya mau dulu. Dia habis bunuh dia Al-Quran. Lagi mo mga ayat Allah Ta'ala alaysa kamithlihi shay. Untuk di mga ayat sa akin, dan laban niya sa akin. Wala. Zaman itu dia mo mga pala. Dia mo mga tafsir ka. Dia mo mga tafsir kasi wala niya sa Quran do yun. Maanahu di alien. Ha? Mana kaya ano yung masih yan? Ha? Yadullahi fawqa aydihim. Yang diambil sa Quran ayat mana ni upama bagaimana ayat bisa imatullah kailan naman sa Quran sama itu dia berat yang umma Nabi sallallahu alaihi wasallam suka di bagi sa Quran ha bagi dia bagi sa Quran dan ada di 3 poin sama upama nanyo mandi ko kisah aku na itu di sa Quran kumana gaya mo berat yang kumana apa yang si sa Quran aku ini di Quran apa mana? Sekarang awak tak kaya apa? Nah, ini memang di Quran dan ini kunjungan. Tiga apa sih? Ini
Ay, school na ba? Pagka hindi nyo, may pebra na to, school nila. Hindi ka din. Ha? Ikaw ka din. Ikaw ko din. Ikaw ka din. Pag siya po Hindi pa kasi, kung pera mo, di. Doon lang isa dito. Hindi ka na, akala mo na naman eh. Ampe. Doon lang isa dito. Nalagi pa pa rin na. Nasa iyo. Dalawa ka, bulbuan siya. Terus kata dia, napatakaran. Terus kami kirap ka, hindi ang digat suro, na 15 minutes ada untuk Kasi so, tapos natin nakakasumudi dito. Kaya isa no, kagibo. Ano yung pa si Joras? Well, kagibo, kakaliba. Kagibo, dia mag-face ka na siyo, ikadus ka na out of the way. Freedom sila. Kaya kaya gusto niyo na sukat ko ng Quran. Dapat na isa daw, dapat ginitapik na suti. Ayaw ini itong garang, hindi nakapagilin to na, ayaw ini itong garang na katalpin niya. Imandok pa na, niya busis ka niya sa ako na out of topic na dapat. Nakakumanado. Giyak ka ni Punon. Ha? Kaya na, Kaya, pabulong na ako yun. Lagi na daw, bukod din na siya, kanya ka. Kaya ba ay kaya ka lang, naikot ko na, kasi ang mga dito. Hanya ko siya, wala. Berpengalaman dengan saya. Kami na promotion sama niya. Waduh. Ano na ito? Bagi guna pilkada saksi ya, ini untuk dia bagi guna untuk tapi tak. Ayah baru bagi naik apa ini kan kami nak kailangan ada jika makan seperti itu. Nah saksi kan untuk dapat mana anda pun dia orang bagi muka. Kayak ini sumpah terus tak boleh kasih ukuran. Kalau ini sih kan. Timing niya, bismillah. Kami bring lang po niya kanila yan yung masa atong pagkita. Sama sa kaya lang sa ako nating student. Dulu tu mak, kita, dia kan ada urusan orang, pero apa sih kan? Dulu dia mai sekarang, sekarang segera kuat, supaya kita ini. Maka pagpasok po ng Quran. Yan musika mo kung sa padahan. Aku pun aku di karena kuat. Ada apa kau dari sini? Aku nak oh, kapan mana mana, solusi kamu? Dia tegas ya. Ngapain? Barang itu apa? Ini wan malu sangat maaf kegerangan. Kami dia nak kita takfir. Oh, bawa kajian. Ayah ini mana yang takfiri? Namun sekali dia katakan bahwa ini memang mufti. Bahkan ini memang dimakan ulama. Ayah sudah bila subiter rumah atau itu memang imam. Ya mereka pilih kasar ini pun nak kata imam kata atau itu nama mufasir nak pun mereka dah mereka sekali nabi kata itu. وأبنى لبنى علامة السيوطي رحمة الله عليه إذا فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. هذا فاجب سبلين. Susah anda ila mana kaki bukan nabi di mana buat buku imam fasirin. Itu roh yang tu ini pada Imam Suyuti rahmatullah alaih yang kerjanya kita di Nabi Muhammad Sunnah. Lalu dia fikir nak ikan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu. Aukir niat kabur berdui. Wahali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi juga hadis nakatlu. Anda kasih kemudian bisyatril ma'ruf amaka bubasul. Siku mga kundis syarat yang ma'ruf agitu so ini tadu mga usulin mga muhadithin. Ayat pula sa usul si muhadith, na semua muhadithin. Lalu sekatano ato na niyo, na muhadray di sakra. Lalu sekatano ato na niyo na malaray din sa. Lalu niya, ano, usubang na latiyon. Natigo Imam Suyuti rahmatullah alaih, kaparang niya kabir. Tapi lagi na hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamakapata siksa si kubur. Niya kabir, wa kharaja an dairatil Islam, niya kalius kanyasi ko ato niyo na Islam. Wa hushira ma'a al-Yahud. Nasalo na ko rin ayat niyo na mga Yahudi. Wa Nasara at mga
si kumanga ato ni Ibe na grupo ang mga kafir. Tanda, buhay. Sebagian saya sami kepira-kepira. Malakan oras. Yang ko ato ni Ibe na mga pantasiko titi. Dili mo diya yang mo kahit kabisa sa wadon. Aya, yang ko ka mga pantasiko titi anta. Ishrabu min albaniha wa abwaliha. Yang ko ka mga tao. Kahit na mga pataw, bedanya betul abu atau betul. Yang ko kaya akan diberi isa grupo ang yaman yung masa Madina. Nah ini musiran, yang hindi na sana dito alawasiran. Uy, tama sa ato ni Ibe dan tiga belian nabi. Dan ini datang diri kemana? Isa kami sabihin yang mga kapada Madina. Uy, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tambir dah alawasiran kita isyraku min abwaliha wa min albaniha wa abwaliha. So ano sabihin ko ada dia ni paatungan. Ada dia ni paatungan sa mga uta. Nasundan doon. Na inom ka sa albaniha. Albaniha na mga betasyan mo. Malaging aram na betasan. Nabi ini khainullah. Nabi ini kumana di mampu kamay sa watan ng ikakumulong. Why? Min abwaliha. Ako inom ka nung mga titiyan. Ato ni siwayan. Sumyung sila sa giyang totoo. Ato ni Ibe na firman sa ato na Ibe na mga uta. Na minimum sila sa giyang uta titik. Minimum sila sa uta titik. Na wag giyang uta betasyan. Na piyaka-piyaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ito to. Yan sa mga ulama. Katawan yan. Habang sa ulo nga. Pero ono atin Ibe na mabagir doktor atin na di kumana kakibulungi ka. Kumakaw kita harap. Diba ka? Ito to ni Patay. At yung pinapatay ka umos na Patay. Kumana I love you Patay. Na biyo ka umos na Patay ang mga kakasabuhi. Why? Pamalito rolay na bali wala alif wala ikma alif. Magugutom ka. Dapat kena dulu, kalau itu jika apa mak kapatay, lagi itu tak pernah mak sabu. Kenapa aja itu kau agama? Lagi yang ini siran tapi dia bunuh siran. So kini mana lagi? Ini aku pengubat dia lagi ada hadis sosial media nak itu dia. So kini orang tak mahu tahu, atau isiwayan. Diuruiran siran lagi itu tadi Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam sama uta. Diuruiran artinya sudah ini pada mudah semua uta. Kami kata orang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak soalnya mga kawanan. Kasi kani semua Nabi sallallahu alaihi wasallam kami diuruiran dan yang disirakan. Nah ayatnya di sana hadis Al-Bukhari nak dia anwat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua materi. Tapi yang betul lagi dia tu ini beda. Kawanan yang ambil dia pun masih kawanan Nabi mahu dia tu ini beda. Airan. Itu tu. Ina yung mga ulama. Akan dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini mana tahu. Nah, guru ni namu, agil ko tato ini dari Pak Guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi ni sakal sakina tiap hari lagi. Itu aku lagi. Nakapaguluman na, talaga ko ba? Atau nakapagari ko gina nakapsulat din nakapsulat pagiging talo. Lagi na nakapagjilatin na nabasa jilatin na hudu. Uwan. Kasama ko kapili kapsulat ko man kami ang yan ba. Kanya ka. Sama to na kenapa makapili ang takay ko na hudu yo pa ko. Pero ka pa. Lagi pa pero lang ko. Malakan. Yang ko to. Yang ni sekolah kita ko pa kaya ako sabi ko. O kaya dia ko. Mahal sa pero lang 15 dan mamaya ako ito. Talong kami atin minutes lang po. Pag minutes kanya musiko tapos ganda ko. Dia mengatakan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taktubu anni ghairal Quran. Dia itu sudah semua aku menerangkan ilmu dan Quran. Dia lagi dia adna fatul bari ila sautan library na itu kapro subhana dia dikatakan. Nah, belum ada subhana belum masuk makan. Merah punya. Nah, sosial media itu tadi di sagitan library kan mirqat fatul bari yang mutaqimin apa fatul yang share pendawa dia dikatakan. Oh, dia lupa kata kata-kata. Gimana nak insafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suratan. Semua pun orang itu dalam Quran situ pagi yang masa. Itu lagi semua sahabat Nabi yang bapak asli so hadis atau Quran. Nak pada maksud Quran atau hadis. Ini insafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam surah itu dalam Quran. Sebenarnya masalah yang ada benar. Suhaili radhiyallahu anhu ana sadiqan dia. Dia kata
Dari suatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di belakang. Cuma dia dimasuk ke tempat dia mau bersoras. Nah, ini benar. Saya apa? Sabuk sasa dan lebih masyarakat tapi. Sebenarnya tu. Wah, dewa enggak. Ini bagaimana? Kami rasakan di bangsa sehari ketika kurang dia. Kami rasakan di dunia ini tak ada. Ini gimana kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bagaimana? La ada berdua yang qiyamah. Seksan yamut bidama la atas siksaan si kubur. La atas siksaan si kubur, la atas siksaan si kubur kepada yang memaluan amur. Nanti dia pada sekali hadis kemudian. Hati dipan kullu Aisyah akhirul tarik. Allahu Akbar. Kemana mak? Ya apalagi sama Quran dan dikatakan dan kemusuh hadis tadi ani ibtidai dan intihai kata apa sedikit. Apa ya? Memang mana nak terbalu? Nengokkan mana nak terbalu? Bagus. Anak Aisyah, kami abidin Aisyah radhiyallahu anha seorang Yahudi. Adanya dikirimakan Aisyah. Nabi nama tujuh Aisyah maknya ini entah lagu bioskan dia diumiakan Yahudi. Siapa Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala kasih sanksi pun. قال بنت عائشة رضي الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم علي سيرة فقلت يا رسول الله هي رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة فهل ما كسيسان سيكون سيكون كفارة لهما ومنكر إذا قال فلان لا تجي أنا تجي في الترول قالت هذه اليهودية dia sendiri Yahudi dan kita itu yang dia mungkin pun tak tahu nama dia. Itu tak ada mungkin sekali ya. Atau ini juga linding kau Allah Subhanahu wa taala siku kubur. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Yahudi yang mungkin su Yahudi. Wa hum ala Allah azza wa jalla akbar asikan dari sini mungkin Allah Subhanahu wa taala. La ada dunia yaumil qiyamah. La asiksaan api menulis siku. Atau ini bang, kubur si udah buka patah nih bang. Dia tuh dia, dah penuh ya. Kemudian saya pakai di sebuah hadis. Dan Allah firman Allah bima ditara ala Allah kadiba. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'alahu. Dan Allah tidak jawab, dia bukan manusia. Jadi ini bang kubur Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai si kubur. Iya, oleh ada seni manutun. Nama seni manutun lah so indikatif. Aisyah radhiyallahu anha. Kuma mengata daga masya Allah ayat kita. Siapa sekali nanti apa mana masa asal ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini sekali saya Aisyah. Abuwi aku mana satu si mana di sekolah mana satu galundo. Muslimin di kaum ini ay kusena yang kotoa. Bangkalayan amma kali ini kesumbelan batanya. وولدني الإسلام ديكم مدرس ديكم mana maka duka lagunya ayuhan nas lima atau adalakum fitan ini saya umumkan wajib fitnah bagi lain mudin saya ada yang kutu asaku sama kamu yang beri ayuhan nas lima atau lau ta'lamuna ma a'lam وكما قطعني سقطانكم وغيتم كثيرا لما أبو قد صبرا وضحكتم قليلا لما أسمع قد سمعتم أيها الناس لما نتوا استعينوا بالله من عذاب القبر وقبلنا نسلم والله سبحانه وتعالى سمكسيسا سكبر فإن عذاب القبر حقكم متى مثلت النبي صلى الله عليه وسلم أسمكسيسا سكبر Yang pasal iman tuna jangan mari rasa piokonan saya tapi na Islam itu sahih. Piokonan itu ada di dunia ini lah. Nah, so apa yang dia yang sangat apa beda. Ini mampu sekali. Awal awal ini benar. Awal ini ya. Al-bidayah wal nihayah. Al-bidayah wal nihayah yang mau ingin itu Muawiyah. Yang mau ingin itu Muawiyah. Tapi dia boleh dikatakan Nabi itu dikatakan. Kalau yang ada batas berang dua lain itu dikatakan. Boleh dikatakan ini. Siapa alam bin Nubala? Yang mau ingin itu Muawiyah. Ayat itu saya wa Imam Jabi. Seperti itu. Atau yang dikatakan Muawiyah Amirul Mukminin. Allahu Akbar. Itu saya yang Hayatus Sahabat. Hayatus Sahabat. Nanti kita
laqad aghna anni syai'a, laqad aghnani anni syai'a. Ini semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita boleh. So, 8 minutes. Ini semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Sufyan dan Muawiyah. Artinya, upama Abu Sufyan anak Tuhan, teman. Ni kumbabe, upama tigir kuna anak Tuhan, maka dia si Allah Subhanahu wa taala, laqad aghna anni syai'an. Nama lindi oleh sama itu. Nah ini mana dia nun? Nama tanah yang itu bisa anda melakukan. Apa yang anda mampu itu sih? Benar mau kita ada terjemahan ya, maka kita terjemahan dia mau bersih. Apa yang sukakan Islam? Ayat ini disini kaya ada Al-Quran. Ayat ini disini kaya ada upama hadis nama kaya si Al-Quran. Ayat ini disini nak tindakan. Nah upama tiduran kasih Hamzah sama tak apa ingin. Apa saja dulu dan akhirnya dia boleh. Tapi kau nak bagi udah apa dan asal ini. Kau tahu dengan kisah kita loh. Allahu Akbar. Kali ini kita pergi. Oh, apa bagaimana kamu? Jangan. Kaya tinggi nak sisi Quran. Kaya mana orang sisi hadis. Nanti ini mah. Makanya kaya dia mampu pemakiran. Kita loh ya, upama tinggian. Kakian tinggian Hind. So ada yang Hamzah. Nak kau sudah tinggi si musuh. Sama ada pun so. Sisi ni siapa? Asukan si mu. Atai ahlul bait kau sudah surga. Benar dia bersih betul betul. Maka akan Islam akan beriman. Nah umat kami memang berdiri masih dulu. Kali kami kau sayang. Nah yang dia tu dia nak Ibrani. Umsa apa? Umsa itu berdua waktu Ibrani. Nah ini nak Ibrani. Umsa berdua imam Ibrani. Nah siapa? Ayat ini pasal surga iman Muhammad Saleh. Ini sahadi. Ini sahadi. Asli sahadi. Betulan. Asukakan nama sambutan itu di mana organ. Organ yang dia guna. Organ yang masuk ke surga. Apa yang misal mendapat dia kan? Apa yang dia dapat itu? Kemana? Sokape ayat tidurnya. Nah sokape pun. Nah ini lagi ada yang orang berbeda masuk ke surga. Kaki samula masa antara juga. Kaki dewasa. Nak nama Muslim suhid semua orang masa. Tapi terus ia dah upama tiga kian. Oh Hamzah. Hind. So ada yang tinggi dua pak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah pas sudah suruh. Tak lagi sekarang pak. Mana ARC. Ya tentu orang terkandung. Adinya menyebut pada kalau. So tilu si wajah berkata nak dia kata Imam Nawawi, dia kata Imam Asy'ari, dia kata Imam Ibn Hajar. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik kata dia kata kami semua bersoras dan jiwa. Ayat kita nanti juga Ahlus Sunnah. Nanti juga Ahlus Sunnah. Sama tu nak yang betul. Asli. Yang betul nanti. Ikan dua nanti Asy'ari. Nah kata si Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan orang. Ini wa antaratil mu'tazilah adab al-qabr. Ilmu kira mana mu'tazilah sisa si kubur. Kama tu namanya sila sama kita malah tidak asli namanya dulu nama kita Ahlus Sunnah namanya dulu Asy'ari nama nanti. Ayo dia pun nama Islam. Nama Islam. Kenapa? Lagi nama. Bagi dia punya kuat bagi dia lebih disana tetapi bagi dia dan berbicara Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ada kasih saksi. Tapi dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Upama tinggi anda kasih saksi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kullu yang kiamat. Ayat semua ulama. Nak Yesus antu di mana? Yaumul Qiyamah itu sok apa asul manusia sekma tahu. Ama kami sandaraka aku ada surga nak jadi mana kami tadi biasa. Kalian tadi biasa tu jadi perayaan kabel tadi biasa. Malah jadi berlebih. Yang mana aku pernah kata kulit semua manusia. Maka saya nak jadi dong kalau sekor. Okey, ya sampai hari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia sudah dulu tu. Imam Al-Hafidh dari surat yang lagi kata dari nama masih saksi. Dia kumpas.
Asi Syekh apia sati mana tafsir, apia sati mana hadis, sati mana hadis dia kau tidak memang punya kan? Saya punya saya bisa apa guru kan? Dia punya saya kata saya punya musuh hadis. Tapi dalam hadisnya sati mana dia punya awak dia punya dan juga rasa itu tuh. Kami mengenai ayat tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat bersiksa, itu tuh tafsir ini kafir. Ayat bersiksa semua kafir. Oke, nah. Siku hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur." Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Asranu amama muslim wa kama amalu su'alu kasiksa manusia di kubur. Mana yuridu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah. Asyhadu annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Hai Aisyah boleh diketahui? Aiman tu dah ini wahirakan. Aku ini juga, dan anda untuk kita kubur na siksa mana siksa dikulangan si kubur. Ya ada dalam hadis. Kawan, nasumi sama ada kalau dia punya alam. Tapi ada. Itu sangat. Ah? Itu sangat. Tapi dulu kami ada masih di Dike kah? Dua empat ya. Dah dua fix ini. Ah? Allahu Akbar. At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi. Nah ini suratnya dia apa kita apa siksa si kubur. Kembali dari dia mufassir dapat yang mufassir yang ketiga. So Muawiyah dan Riba. Yuqulyan hina a'lana riba sisa mutatu riba ya yake Muawiyah suka riba. Yuqulyan to atli sabu riba ana waktu itu kita Ndemen masa mana ada suatu ada yang kita kapal berpikir. Yuqulyan to qala sampai asyiqai dhahab yakthar min samaniha. Min kusas waktu riba Muawiyah radhiyallahu anhu jadi sebabnya dia Bulawan, asumra si waktu ini pun awak tinggal si waktu ini pun, dah Bulawan, pergi Bulawan, dah tinggal sahaja mas makin dari suatu ini pun dah tinggal Bulawan apa? Dah sisa capek ini ayah, ingat waktu ini pun dah tinggal sudahan, sama dia mana dia tak boleh nak kalah sih, oke, nak dia kaya tu ini pun dah tidak berapa sih. Nabi akhirnya mau saya lagi dari dapur dia. Yang main sama apa dari mana dia sih? Tapi kami ini bagi saya, osar sekarang, lah tulis ini. Guru ini ada takkan ada kita begini ni kau saya, begini ni bukan asal agama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga ganito, last na nga mga kapatid ni Sheikh. Bukutan naman na bula-bula. Bukutan naman. Dapat yun. Saya rasa kayak berdua. Ya nanti kami diberi lagi ilmiah gue ya. Nah, bismillah. Ayo nakasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Berang-berang lagi panurundupan lagi pinapagarian. Dasamnya ngasuk yung awian. Grabe na auto tapi wala na anak kaya kaya jadi kaya hadi si kaya uti ko lagi muntulan siya gini ini yang benar yang besar lagi kaya hadi na alin apa kita nanya Mau nak kira? kita masih Mau nak kira? masih mau apa dia ini dia apa sebenarnya mau sini ada masuk ini memang nak busai nak nak. Wah, nanti biarkan ada apa? Ini dia ada auto ni lah. Ada bayaran auto. Sekarang memiliki sa lugar. Abi yang nyagit dia yang masuk paksa balau. Wah, nama ini kita dulu. Kalau dia mau sama ni putar, mereka pun ni lah. Itu ni lah. Itu akan tahu sudah. Wah, jika dia hadir dan sabtu ini ka suku agin dia hadir. Kenapa ini mga susumpat ang itinahali? Uli sabot, nakatan, manalagyan niya siya. Thumma magata, ba'da dhalika masya Allah. Tulang pero.
Namanya hingga hadir ibu na naging esena simya pa sa jaging ka iya yawmal qiyamah. Kemudian kita baca thumma makatha ba'da dhalika ma sya Allah. Mana kenapa dituduh? Mana asyadat jirandan amasa ayat muqaddir di putra masa ayat muqaddir Rasulullah. Kenapa putus sa isi sa oras hindi saluhan. Kasagi ko takyan giro ko nabi wa Aisyah ada asiksa sa ginya kuwa. Nabi ang putulro kasi agad silang namasa. Siya agad silang namasa na ayat kapi yung putra masa na sumusuwa na yung mataw. Nabi ang putulro yung tabi. Kepada saudara bulan kaya mata kuat tinggi Rasulullah. Ya karaya asal ini desa menjadi kayak hati. Wah, ayat taman ada di kesabutan nak memang kau bagi Muawiyah. Allahu Akbar. Nasi Muawiyah na rumah nampak. Adi pembunuh si Amir. Wah, nasaran aku tadi pembunuh si Amir apa polis? Anak hadithnya. Disebutkan yang mga hadith ay dari lihat. Aman kharaja ala sultanihi qadra qabla sibrin sadin satau alumi pamirian sadin ka aya ini awatnya pamirian nasaran kau paman ada yang tulis pamirian mata mita dan jahiliyah namai kabutai na tibo ana ada bisa dina si Muawiyah sumir paksa Amir oi namiyata imam ada Islam oi namiyata tanah ng mga dalihan kanita ng kusay kaya hindi mo syukur si Muawiyah. Yung dia si Muawiyah subak sa Amir. Subagin mo sa Amir, jadi ginawa ko Amirian. Ang nabaw pangalangan ng Amir, kasunod si Ali. At nagbilisan ko lagi na mahal yan. Kung nasalin sa kabubayan kataw na pamilip niya ko Allah Ta'ala sa mga nakiyama. Nasabi na ayaw pa niya, ya Allah. Baka mikuyit po naman ang kiyama. Kasi kami kakuyaga. Si ulama na ninakilarpan Ali radhiyallahu anhu na sila siya mambuyaga si kulilarpan Muawiyah sa mga nakiyama. Allahumma amin. 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 Yan kaya piyang saya ang mga tafsir at yung pinagmira bibir. Ayan na yung pinagkataw. Ganiro lang. Hindi pa nakapirang bibir. Ayan may nadi ang pinagkataw sa kanya. Bapak mo ganiro lagi, katumbalin ka Sige. Yun nga yung mga tafsir at yung makikilay niya saya na yun na pwede ipag-isyo sa mga nakiyama. Na abay ni asad. Basta na asad yan. Nanti ka makaikot ang punaligan. Saya pala punaligan ako nakita. Kung naging kaya tafsir ang mga katanada asad yan. Na ayang abiyoy approve ka, puting-puting ka, akida man. Nasiksa mo sa kuha. At yung Dr. Ahmad bin Hamid. Saging ya kitab Manahilul Urfan. Saging ya 433. Irfan 433 yun. Tanong ninyo. 433. قال الإمام أحمد في تروء الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصل تلو ilmu ada asalnya ada tulir. Telu ilmu ada tulir. Bagaimana Imam Ahmad at-tafsir lagi nasama tafsir. Ayat bisa menilai ada mana tulir. Ayat bisa menilai ada tulir. Woi, salah telu ilmu ada tulir. Nanti Imam Ahmad at-tafsir lagi nasama tafsir. Benar-benar ada tulir. Bagaimana itu tadi? Ini dirapman. Ini dirapman. Yang akhirnya masuk paksa bodoh, nanti bisa. Pag-isiyan na lang. Ini namanya lain yang kuit. Basta subak paksa bodoh, isa tuto mga karina sa kiyaw ka. Karena aktivitas, bibilindan na yung tabo yung ino, pada adat si Kuya Pasadan. Saya nak boleh punya Kuya Pasadan. Allah. Nah, manusia mina mga pagalian Yang bukan ibu dari lagi nama imam, siapa akan musuh imam? Musuh imam tak mahu sirat semua. Lagi kota dibuat, lagi kalau sirat ada peribadian. Sisi kumar kita bagi kemana peribadian? Lagi lagi tak boleh dipembukti. Wah, sebenarnya kita rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Ini tak boleh dipembukti bagi kemana imam. Wah, khilaful a'immah. Nikahul bint min az-zina 179.
Sisa kita iya kita menamai amiru. Kaya sa papadang na sila ko ni mga Shafi. Puro silang po Shafi. Tuwan. Nasa tabi pangalingin din, ang pilitan ko po Shafi. Ha? Nasisap pito Shafi. Kayo nung pili ko pito Shafi. Hindi lang marunong. May karaya sa tanong. Yung tapit yan. Naman nasusupak mo Quran. Nandito ba rin matanong ito eh? At ipilopik ni alis yung mga hadith. Pilopok sinabi na ayaw mo di ikuan. Pilopik ay hindi nga lagi may mga kitab. Hindi na ayaw mo di mariwat sa Shafi. Sisap pita Shafi. Na yung puto, ay mana niya na wata akasa sida. Wata akasa sida. Kung mga nabi Yesus sa buhay, ang sida na bibuta ko sa buhay. Ang niya maprautakan ko, nasisa pita Shafi'i, na halal na pangaruman ka. Dahil puno na boto. Ha? Shafi'i. Kung mga ito ang tatabi, mga sabi mo, bibuta ka si buhay. Sa buhay, nariyot ka. Inugarawan ka mga kaya pita Shafi'i, naman, atong man. Ya ditirap man. Ay, hindi na kumati na. Ino ka. Bakit bitin man? Bisa siya. Kaya makasumak sa balawin. Sa ini. Kaya, ang yun, kapatasi pag-ari ka. Bingan ito. Para makasisiyaw sa tao. Kaya hindi mapira. Sa kanila basta mangingisa ka na sunod. Dati kami ang yakabay naman. Lagi mo ka. Sino? Lagi mo. Dia berisi na wala mo na naman yung sunod. Bibigyan na. Kaya kapila mo niya kasi, di ba? Saksiyan, kaya kapila mo niya kasi, nabibigyan na. Sabab sabihin mo ito ang mapadala, kaya ka bibigyan. Lagi, nabi ang kapila mo kaitira. Bilangan niyo, may kapila mo kaitira. Ay, naman sa kan. Naman. Sama na yan, nabiyagdan yung niya kapila makasupak sa bintigan naging kanya pagkaya. Alhamdulillah ka naman. Ikulian mo talugan, ali ka na pres. Malaga ka na sa mga pakandar pa. Naman, kaya mo gili na rin ang makatulong mga imam. Why? Na sa mga imam, nakatay sa mga kalibatan nila. Ngayon yung kabubuang ay likog yung mga kalibatan nila. May mga imam atiksa. Si ko Imam Malik, nabiya kay Ilian, suka ka na sa likod ng kapwa. Kaya sa kapwa. Eh, ito niya kayong parma, mga imam. Why? So yung mga naman yan, nalako. Na halal ko Shafi'i, yung talako, nagpapasala ko. Halal ko Shafi'i. Napapagpulat ko kayo namakuan. Yung sababu wa mayruhu hatta saratan. Si Imam Malik, nalaman sa lingkod ng mga naglifda. Dobang, na halal. Diba? Kaya na niya halal ko mga imam. Allahu Akbar. Nah, yun ang mga pagarian. Yung mga karina, sa ayaw maano ito, na dapat nakita rin di imam gede-gede lagi kaya katulong mga imam. Kamadam na mga kalibatan nila. Nasa kang nabigatan mo kahutan sa pamikiran. Sisa naman na kaya man, mata ko, pagkakatuan na ka, nabigatan sa pato mga imam. Kaya ginawa, tingnan lang tayo ko pala nalaman. Bidumang ka na ko sa tinanapit. Sabat na yung tayo, tingnan na yung sapat. Yung kaya firun ma'umin ahi. Sisa gawi, ano man na kaya man, nagpilapin ko tao yung kapagaling yan. At ipilapin lagi mo kapagaling ka, at yung nalamutir ka na yan, tali yung tayo, mga ikaw. Kaya ka sapat. Nah, mga lusabi ng mga pagayami, diyan po tayo ang mga diyan, nagudagtan lagi po ng mga hadith. Kaya mga dalili ng mga hadith. Nasa katang kami alitan mga ayan, ipuntarin po mga hadith na sabu-sabu po tayo ng Quran. Kaya ibigay kayo mga hadith na mamimikan niya kadagdagan ng mga pablikitin. Lagi mo ito kaya una. Hindi ko pa tarawin. Lagi mo taktan, lagi mo tayo ang manalian. Na anong pang akuan, yari sa gini Abu Bakar. Hadith, asa kataw Abu Bakar. Ako na mo makamang nabi. Nasukya pa ko man yung nabi na inisilay ko mo nabi. Si Kudar pa siya ang bulbul. Nabi ko na, paborit ko nabi, karena mo ito makamang nabi na inisilay ko mo nabi, si Kusakin Matagata. Na berarti na kakay Bukhari. Naman niya, makapamimigyan natin kung mga luksabi ng mga pagarian. Hindi kaya proriyat ko siya na hadith ang makaayon ng Quran. Iman ito nabi, ang kagabi, hindi kaya mas ala na kasasalikan. Oy,
Kasasari ka naging kay masala, abi patak ko, siksa ko ba? Uwan. 20 minutes. Uwan. Yan, may sabihin ka katawiran ahli sunnah, aginap. Agita mo Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yan, saya, sabihin niya, page 445. سيدنا أبي أبي علي رضي الله عنه وفي الرؤيا دعاني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 3 مرات. Cek usul sa mana kagagawi. Hoy. Namanya katalo ako mapagitawag ko na. Sa pinano ko kagagawi, namanya katalo ako mapagitawag ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uriyan niya nagtigil na pitulakan ko Nabi. Yakunu bi ummati ikhtilaf. Sabun-sablar at di Nabi akan kung mga umatakan aging kung mga ikhtilaf. Kapag ang bibida-bida sa maapi. Huwag. Na ayam yan tulog na tibo adi. Kami po natin maka-ikhtilafan na. Kasi ganyan mapaparati saan na siksa po ko. Na sa isa kabim na dito naman mapaparati. Ikhtilaf kayo. Makamibida-bida. Nagkalag na tibo lagi kung mga umatakan lagi mo ka-ikhtilaf. Kapag ang bibida-bida sa api. Namya kaginawa ko tibo adi. كيف نصنع يا رسول الله إذا كان كذلك يا رسول الله نتولي كنتو لنا وبما مولو لنا أبين لنا اختلاف أبقى من tidak sakit oleh Peter Nabi Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam la alaikum bi kitabillah wasta Peter Nabi mau madikan masa na unut anu kitabul Al-Quran Gimana dikapagulot anu Quran kami maging kay masa lagi kay masa ikhtilaf na ay pagdudan ng Quran. Nadudan lang sa Quran, ay siguro nabi instruction na pagdudan sa Quran. Lagi dia khilaf. Nadudan sa Quran adun a'adzabul qabr, dan inali wallahu taala asiksa ku Quran. Sama na namanya kapatano. Amindud ka ng Quran dan asiksa ku Quran. Abon niya ay tibola adzabul qabr, siksa ku Quran. Amin yaman abir. Ini pa kay sita turun. Oy, challenge akataya sungada kal usiksa ami ko Quran 306 inu annamnya an mayron a'adabul qabr siksa kubura nabi kum paglenya na tinada itu tiga talimaan yang ada siksa kubura siksa dia Quran oy unut ka Allah Quran banyak kuma ulay sa mga ating nabi wa inna fihi naba'a man qablakum so Quran na mapapalan mo aging utwat tutulan dahil mana na nangyawang anin. Huwag. Wa khabara ma ba'damu mapapalan mo aging utwat tutulan upagawin mo lang. Huwag. Wa huwa khadamu fima bainakum. So Quran at Nabi naginan ituloy ang hukuman. O bayam sa hukuman na sa Quran. Naging kaya mababalita ikhtilaf ang mga bibinit sa tingin na ayaw ko kumanta na Quran. Nailin na sa Quran kada abong siksa ko ko. Kapasat. Kaya mo kumanta ng Quran. Ini sa Quran ada abong siksa ko ba? Naman, yapit mo lagi na ayat kukuha niyo.